Papa, you will with dog. You want to back with our channel. I love that too. She get back with her. She get back with her with the third way. Back with child. I love that child with someone named to trade. Till I take a board to go to the name Ray Becker. Till I take it to go to Chico, take a Mary Becker back at Charon Janan. When one are going and tell me later. I thought me here and catch out another looking. 2 point here and look. Right back of Charon. Hallelujah. She get back with her. Back of Charamo. Hallelujah. My spirit is here connected reaching. She the rule man. I want to hear connect reaching. I like to build and build join and build which I took the time we can deal with the I know. When I live on the children, talking about the child creating. Yeah, woo. Yeah, to build and look at the child talk to the motor. Can I fight here? Hallelujah. Amen. The Lord Jesus Hallelujah. Yes. I want to take over right now, but not too much. Coach, I want to call them about when you have a go. And one of the cooking about to be doing the church. Yeah, chill up, allow me to work on you can go around it. I love to tell another trip, not to make it your people. Not to make it your people. Not to make it your people. I want to. Tell you, which I didn't know maybe about people. You want to tap the people what they talk. I don't know that much. That's one thing. Hallelujah. Come into a Konya Baba. See here, connect the point. Go. See here, got the point. Go see the right car. Wasn't he got the right car and check the alone and they can go around. Check the alone. I like will kill channel go on a drill kill with that. Go can handle to you kill with that. Make them go over there. Go make it there now. Check your mama. I do right? I just don't go. Thank you, Father. She here connect content jong me jong me tell me to do that. Will me tell you to do. Ala tell Lily and teacher let me na me tell me. I don't know why she couldn't with the woman. Hallelujah. Amen. Today couldn't be the work. Amen. Couldn't be the work. Amen. Allah didn't the door come together, but don't give it a long game to the week call. What, mate? You would give me, I'm not the tail. Can you walk? Can you walk? Huh? Can you walk? Can you walk? Can you walk? I won't tell you, I'll be when you're coming on the camp. Huh? Come here, Mama. I told Mama. Huh? You have a job and go, children, and I'll be with don't let it go about the pot door. Huh? You have a job of pot door, children, and go to the church. Come on. Huh? From the watch is what you will want. Go and tell them to go out and tell them which go kill you about it. Then when you go on, then see what to do.
bang lo no lo mu go chi lo mi dia but ke gon jini ni go no na de chu ji ka me tu mo ka dai ni won na ka jire wi ti ko jini ko ni la kuwa ko dir me la kuwa ta chi ni ma da ke wa mi tu ko nyam tu kuwa ni mi ala ku kuwa na mi mi to la kari ku Chora ko ya hadu be ba muri ka buru de la kuar ko ti mo lo amin kanya ni ngade ni hallelujah ya ni be ko go ala jen ba wo lo ja ba wo kam ku kuara ko jen be mi ko be ne dia era mo ke ko buru wala mo buru dia la kana pindin ko la ri ko lo tin ko jen ci ko in the name of Jesus Christ amin garu le ni ju ci yene ne ba ko mel be mo di mel di ala mi be ko ga kam ji mi na gay ala ci mu ne man ni mo ngeen big pen ko ba boy go de ci falle wo bi pen cham ga ga ko mu pen ba bara ray tere do ci ye ko na je go no ci medan ne chala medan ko ko de ci ran pe pen ti de go no to ay mu ke chon so yes ba ga mo ki me ira ben ko ira ben me ira ben tan mi ke chon so di mama me ira ben ko de ko ne li no kan nam ci mi wani yesu wala cunne go de cunne go ni be gen muri ce ko terno more ko terno gan wala ko sifari fight amen min go go ga ture ko no tali no di ko ko amen na ko boy yi mo be yes min di be ci ko amen ya hallelujah amen they don't want to already to the you but can I got ready to you ya le de alu ke ni le how to come here how to get now can remember talking but we are taking job ya le ken yeah Come here, man. Wait me. Come on. Set the bullet for one. Now we move here. Why you don't know your brother? Oh, yes. Jenny? Jenny? Move it! Move it!
Yes. You come on, go. Yes. Okay. Yes. Yeah, come on. Yes. Why? Yes. Okay. Yes. Give me the man. Yes. Aparari jidu. Yes. Aparari jidu. Yes. Aparari jidu. Yes. Aparari kamat. Yes. Kamat. Yes. Kamat. Yes. Kamat. Yes. Kamat. Yes. Kamat. Yes. Oh Lord of the sky. Woo! Man galung and guy bol national network la malatiane. So it will be very fun to watch. Very fun to discuss. My guest speaker Ben Young soon. La mal India. In India we turn ka national network and guy bol. Malala Kenya bi cheer. Cool ne. Bawo jaga ne go ken. Kam ku ben yo boti ka mengi jik ke topic kan me. Gano di ben. Nyawang nyon bany be join soon. Ramkel bit ni one begat and then chi jan kora and ram gor benada and walle right con ke Nuer Christian big prophet. Take near chi je particular ka Ethiopia, ka South Sudan, amene Kenya, Uganda, gwara norte. Right con ko min dan ko chi Nuer koro. Kaneti nyong wan komin kon dial ka South Sudan. Take young people chi reject ka social media kanik gug. Allow ara mo ga title en guk. I don't know me again go gi the kick a go no con la pretty confused and then you got the side and you can destroy it could go a prophet you can power money a power Jesus a dunko and take a buy a bollen ko a palanadia take an aid you right for a long time to young right for own worry tis the ram kill him la and prophet lauter con ke path or the nike to another luck but me can be me chama burn can I like a pastor but come shall a bishop. Canadian icon, Tramhiramo claim I'm prophet. Prophet, Nikon to be prophet. Nikon prophet wounding. Prophet den laka. Prophet nidia, Tinyu one, Nikon coronary. Did you continue one you can call? Allow me you could be in being your dorm to talk, you can never talk more. You cook on wounding langai, could you think one to the prophet's high. Take the continent, she had the continent, you wounding a lot of one. Take a door which are maybe dap and napa. So made on a kind of line, can I get a pin? To God. And then we didn't buy. So don't we have a con which online upon a fel. We did none can happen. Don't we have bedavan yakba. Don't we have bedap and abang. Again the content can con. Lu ramatot, Lu ramati. Let lunate the name did dark. Jandor ella moon then at the continent. And then moon then good a prophet. Then like a good a prophet. Good girl to Nicole. Nicole good girl, you put your land a good prophet. Cool. We can maybe talk a lot of minute and then work on the Christian community today. And to run nang kicham. Can nang a church and a cham. Can the alcohol tiana drum take room to ford? Can young people can a prophet take a word of God? For sure, a word of God. The man down the Kim, the boy Kim. Ram Kelm well known, Mangaka Canada, legend take a power of Jesus. Allo Beji Pimin and a key Beji Lel, better learn and every day. And then
kan ko ne ri won ke ne ri won chi kan nga yu ne wi mon ti ko wal lu ko ke me jing de ko yo đi jing man ko Sudan man Kenya Uganda South Africa rol ja lam ni tel wi mo lor ke nyang wa la ko ka be mo ke paw ku ti be mi chi kan la dundu bi la ji je bi le la duon bi ka la che ke bi la ji je ke le bi gan ka do lam do to kan dia ngai ke kan chi na wi mo kan chi nga politician ni so be protect ku bu ga rek be nen duon me de mo ga rek and then bi chu ngai yen jel ka jen ko dia ka bu ka run dia mai jeng di wan wa ru den no India di kok $1 million politician dia di ko $5 million so be ken lo bi du be je rik dial lo de mo nje bot ci bilu we knew all this kind of trick that like we more can go ga tin ni go kind tin ni te kim boy tin boy kim tin te ke ji da mi jal ke je ci kan la ci do jaw na I hope 100% show ko Nigeria ke we da dien ci no mi la ci la ji ci and then we connect ke ji then that's the part of income go do je ku mi ci te le la ke ji ya bi dil test ko mi ti ke me je ke te le hen gai de ko yo ke me je de ko yo mi cha ko yo mi te le ni te tem ngi te ni je ta mi cha ji je la o bi ba me je ba gor ba la point rundi point mi ci le na ndi te believe or not mi je ke ta ba ko me je de la ci lat ne de la na le na di test ku te ta ka power we knew all this can it ni a power of Jesus ke power of magic a power of Jesus ke power of magic ba community ba laws ba kai a huge Jesus ta ka kai ni cha na ba do ta cha ka ba ka bo ma chi to so ku we middle government at the ala kan talk like that we middle government the ala kan talk ko ne to kan dia ku dem no ku de dem no de ga yi chưa để ra lật cái này khai ni ku ku mo and walle why con can Nuer Christian fake prophet Kim boy ke boy Kim I'm sorry boy Kim tong well known mi chep fik ku ne ba do ba to ka je chi yen kara wan ke long ka gambela along Ethiopia ka this alo back and forth kan ben ka this kan gambela so lu tin nen kan ge I think chi should was so ku kan mo and the another con quick fake prophet lo chi con da mandani boy Kim chi con da cha chu ram ke mo well no ngai ke mi chi tin wan te kan lak ti sometime la lu to mi chi pe attention de la janam cha piku ne by you ke topic me ka dia je pi ni mandan ben ber soon ba kon ben joy so ni lem na je until Japan yo and then I be control it so I don't know ke messenger aja Ke o min to wa ko ni baba ti ye ko na te ban to ye godo ti ye ko te ban to ko chi ban ali ti ye ko te ra ka aiwa ajena ti ye ko te ra ka an ti do no ne ri ke garo okay ku ban no studio yeah ala bil ke like that bil ke midda ko kan ando ti bil ke midda aiwa midda bu go de ko midda ke de no aiwa okay okay I got it yeah kamar oh wow thế về thế nhưng mà đã nên nhớ nhuận bánh trên nữa let me see all right male mal mu ko okay idea je shina belen kina bo chi nung ke window da dien is okay yeah ko dinu ba ji right ki lo te sa chi nung studio go je no dia na me enyi manda ne yo William nyon ban
ram kel mengi kone ala wala raja ka social media ami Christian 100% la de kan ya ku ka sen mek ka gun Bible kan wo ka cham jale ka chui ka jana ko go kwena educate kwena no cha mu go ko na chengo kwena Bible e Christian ka te ka 7 day Adventist ram ke mu kwa ka Sunday ke 7 day la pa Saturday la pa ke be ka 7 day Adventist ka Australia ka si Melbourne well known ko kondia la raja long la na show ke nyang nueri and then like Christianity la point the Christian that I'm to be Christian that's good and then cha con join tonight ka raja bu kon lat ke ne lat ke balat right con ke nuer big prophet fake prophet kaga gambela ka everywhere jal ka ngai kon ga bija ka Kenya bija ka Ethiopia bija ka Sudan bija ka Uganda bija ka ngadi ka Rwanda anywhere biga je kan wana kon tin dong kira je kala una ke prophet so take a word take a part of Jesus so ke they can har me dong bit for I mean dong chen nen ke ji and then tin weekend get sometime you talk dol ku chi kan gur ka de gui tin de lot a prophet so nyawa William male Mal muga. okay so go along ko ci ben ke studio and tiana nga je tam du yo bi ko be jin ko ne I know be needing one big right go the man can kin to look like let go well yo go bin ko to so bin read la bi la nori bi la ka ku topic na mo nyawa William tu kon ke boy Kim Tong kene ti nyu wan ngai kon ke boy Kim Tong at number 1 mi ci chiara ko du ko sometimes you pay attention di lu ko talks me me le ngai man be je lu ko to me me to ko ben in studio je lu ko talks I'm just laughing because sometimes you know you take me talk down je ko mi gwe je a comedy je mi no ne take a quick comedy ka quick tu ko men gwe ge to comedy sometimes is something impossible. All right, and then particularly go a fun to connect, but impossible, but a very that's good. Nyawa William, so can profanity and where a lot can a word of Bible and Kuani Chiang Lana the Chumi again power of God profanity for sure through Christianity. Kia take the dear so we could quit no Kim the man and boy Kim Tong very well known. Till I can dia take a miracle. He nyam and chin and yummy young girl, young woman like you. Hello, Shatake. I don't know how to describe it. So anyway, that took no. Be ben jinen cup frap and the con, chi Kim Karade. I boy Kim Benara one girl long so a move with you more come it can no communant cheer catch up. A move. No more word of Jesus and then boy Kim Tong. Yeah, thank you. I should like that test she la wala don't you call del ka gwam bar long no don't be issue right and then kind of long but the alta kan chen ken yen ne the alta we ne tan so like that test ko she and the alta gwamo she da chala nyon ban to ejen ramala nyin ka go kon go ngora ka Facebook and but I karam kel ka be sure to mention because I know like social media but ana chan shoot ken wala chara mon wala chan halak sana bam na kan dia chiang ka ro to ne de la nuara amene te la ga jatel look man la gad ma to la look ma te ko dung boro wala te ko dung mi de na kwet ka jo community de kwet ka jam she jana mo jataram long na today ka jataram long na kirama jal ka freedom ko ngode community dan ko ne te la noru weje ba la pu jenu ko ko ne ti chukop choro de not kon ka pok ko ci kon ko ngach but can do to continent wala today wala du bajal ko go gambalan wala today wala do banjal apa achana la babu go gambala ko la da check lo sharam ta ka problem ka boy kim don't get the first time no be sure the mention and video na khalel but change I mention but
chama kon walo be show da ba lar ko charo jek lag mu we life be show da be mention a chan kala misalel an cha pan to lo ko chen ka boy kim down cha pan kan na da ti tin chuloy de lo ko tin win wara la dora me mu kon mu jia ko bu kon pantin ko shabli wala shab la ar malat ko mo jia wala malat ko mo ci tot ko do mi ron ber ko do suka ba go ni jetin bu ka ba ma ga ta kan kon kan chak shu bi ka ba ma ga ta canada wara bu ka tot ka jan do ba jia ko ko ci tel wona na ba ran ho ka mel de ta ti dial je ko lo ne ci tan wara me dan chapel me la ram di la gan ma tot me le mi je la da lo ko be jogo me le me je ci tel la tam right now ajene ci community ci te ko want jet to wara idien go ken ko tin ka tel ma lat sian point an yon ban ci ro de problem ni long me cha ban ko do pale me cha ko gore ba ko gore ban me tare wa ne me la enjoyment we want ke lo friend we want ke lo mako merial ko ka kana kwa ka ngore so man cha gore no ba ko da ba gore ka shanga no te konte cha red kare dia nan go cha no gore ba ta karam red kare dia nan yok cha te ke jitar re yi ka me cha te ke jitar araman la choda men cha ni cha jan boy kin che ka tu to te cha pan kor boy ka te cha bu jin go ne shi ko wa go ka shiangan ci choose no ba wata video nya me kwana pan kor boy ka je chora go ka shale me chora go ka le wa da mo dol mo to yo ka wara mi ci dol wa ka wara ne dol te at ka tar the video cha we ne ko yo agwa mo cha wa hell la masaya lu ni no call ka slave wan jeng me to content comme no korare chucha comme no korare mo de to content amu ba ngodan bana slave mun mi ci masaya shelu a tana kamra re slave me dan me ko na slave shaitan jojo no mo ka cha do gwan wona ne a ci ngin jesus kan man kula gat ko kan pon war ka da kanaka kana juga ka ba wara bu go ro ba healing ba lel ba pal na ba kutu je to gra that's fine cha jojo no mo take a dot ka boy a shona mu ko go ne ba kom da ka so bana wa ba wa kom da ma ram guro bi ka ba ka ba wa ka ko kom bitana ko te no ta ke che jo ko mu tre ida ko mu te tin ko mo kan mi logo mi bindoro me je ko kom wala kan mi en brana je ka te ko ndora ko wu ko ma le kidimo wu ba gere shi ngodo en wo ka bi en kom what the point you know bna ko no ka ba kom power material but ni jen kan yin won mo no ci la ni jen kan yin cin na power material ma ci ti dial ci rodo wala ka te to point an ko mo ñu gran wara la grane baran jogu bi power jek ko to na tele ko go ko ka de ko go puc tele ko go te kon she Moses ajara me ci de be di dan ci peni video ci du no video me dan ga disperar kana wu jonu ka bi ka ba war ka wala bi nyoro bi kwanda so me ci du war na manen kana du wo bana ko go bana nyuru ba kom da ka caga ce jonu mo kat do no wara a sha lidu no ka we ni she jana mo a jan boy ki makena mo adan ci mi do ro mi nyogo shebe nyo jogo na te ka bank char sha nen ka gambe ala boy kim ka ta she gambel she kap ka ja se ne dial ci ko dual ka je ko ben me shine ga ne sha jogo nyogo nyono jini belu or otherwise bukat kele belu ko ji or jini be nyin ku be ju ku ten de kan everything ba packed up dan be ka ji kan dia jogo jo ka gan me da ko nyon boy der ajan boy kim ajan ti te do mo ka tu mo na me so jogo I don't care whether jere ka wala che ga yar shi lan mo goro shoro de mi nyogo no bana jogo te ka bang te char ne ala ko dara ne ta pa to ne ka bang dang di te ka gambele te la te char ka gambele ka bang dang ka gambele so agu jena mo e we mi shoro lo
fa ga ka je a lo ton kwala pan ko ro ton kwala pan ko go bun yen e la wal wade la ni yetin kwala pan ko tin me chana ko go ne te bank shar tinan ka so wona mo jo ka je ke lo me je la mo boy mo go ra kan wo ba kan kan bang ga bal ya na akalla dana ke bang ti char dang di te ta ka gambel tin to dur mu along yo that's fine chwa chela mi chika dio rega do dia nan book ne ko social media ma ba ko to 24 hours no belu jene che jo go ka chala ni lo de ken so one ne biede ngura gwa liang na ma te gram gor mi ko cha jo ha so ka tu ma te dum na chika te den chong na chika te den chong na so what an ram tel on the charge at time right now ba pal ke jen go and phone tel charge and go ba charge phone 0% ba ban ka 30% ke wa kwa pele na mabo alaram mu kuji kuma kan yen mu wan kana ram kan mi jo ko to kan re te ka be je ko yodu kuji gwa ba kan tin ma cha do ko nan te gar kel mi se jaka cha ko wa ko ba cha ko tu fa me cha la lo ne ba phone charge yo ko na so wa chi ma cho ko ban la cho ko ban cho ko gwa che jo bwa yo che jo na ma te mi se shung tin em te ko ba phone ba ka charge ko ne ba jo ko yo ram ku je wai ko mi to do re bi ya che jo bwa ya de ra jen ko do ngaje ma wala jen wala ko ma dien ko do mo che jo ko dara wala ni te tap to ne bala na phone e bo cha ni phone che jo ko phone ngat ke me chi ram charge de lat ko ngade da me chi ram phone charge che jo ko phone che wa ko na do ko do ne ba charge che jo and holy spirit bala ni te tap to no te la tu bom tin de tin chi kon ka de lon ka lat ka chiran ka de lon ka lat ka ngi ko da ne me chiran de lon ka lat ka ne la ti ke che jo a mu chiran ma jal ka charge da mo a un na ga mo won de ran phone charge me de lo ti no ko ka ja mo ne te ba phone charge de che jo ko tin ko ti nga ji chwa kon ne le ka 24 hours a day ka yo nga ba ko to ne ba ko ka ra no ba ko kam ram luk la che jo yana no ko tsana je mi lim ran ko joko lim ran ba chu ba ran chi lim ko jok business na ma chi mo gwa jin jere ni do telephone de charge yo ko che jo mu charge le chi to ko ta ma lo yo ko ba ko charge ni phone e chi kon tin bom ti chi kon ko de mo ka lena aza ko na wala ko nuori e chi ko kunya na ba ko charge ni phone to ko gwa de ni holy spirit ba kon ku mi point pan ta right now mi ko ko tal ko ye ko belani to wala jesus belani to chwa ga ke boy to ne to to ke jukwara wala de ni ke wala security ne ga tin ta ko chu ko pentin and then chu ne ra lari to chro de lo ta facebook an gwa mo chu de to ko de to ja was ni no de ju ko ne te ka ri ga ba jago wala de lu wala maka na to ko kana thread no makana tuwa ka dara tuwa ka gaka okay men chako tuwa ko men chako kapka facebook almost a week and then chatene ka gisinu to ka gambele and wo boy kun chana gul thaira chana yen ke jindu na majal gaja teram ke she yo ka she je nyo na dole me chana ga ka dole me chana ga aram gisida gudu dole mo china ga ka dole mo la na ne jina mu ro ga wona ne bitu da rid be yo ko ba ka ngar ngar lo don chi bitu ke saving ka be mo go ne dia ya ko jo ba mo go ne ya che jo lo wo che yo gul a chien gu dwal ka je lo cha ko ka ye che jo ka ma chien bai ki ma chien na pal ka dere chi ya na ngat che jo ko ban tene jen ko da ma nga da mo boy kim ko ban kana jan ko da manga da mo na mo tiya kan ton da pen ka boy kim chi ko to ko dora ma actually ku go bo pal actually ku go ne bu ka lap pol actually ku go ne bu ba ka vidian jar ko ne te it na bele ala ko man cha ko mun wo bo mun be cha en go ne e bu kon pitin ko che lari
brand wulet brand le de le da pan jen ba man jen kula photo wala jen kula bless en wo jen ne cha kon kam la jen ko mu cha ka jamo en wo bu kon pietin jen wo bu kon ko nan bu kon jek pin mon kana la re yen ko don wona no kon dun jen te cha ka cha de la ga ka tu bi mon o kon dun bi yana tinyal e ba be alo tel bu yana la cha kon kam tu daro cha kon kam wang daro cha kon kam chu daro on wo cha kon jogo kon dun bi yana jek pin mon and message and generation am right now kan go ngore tin ci ban won go ngore man ga ko go ngore allo lekien let go ni to ka bible they're totally different allo ci den chat ko da yet da ko watch ko da yet da watch ko mi kan go te ngaja go til la go ko tinti musa stick to musa tinti lecha tinti in optin to jeremiah tin la to daniel tin akan dial kan go te tibom wom tikala ni non senete ni tikala ni oba pone charge ba war ken kap ba te ke tiega ni der nan ko panya na e te ke bank charge be tin itu la siakan siakan ala won man changa ka boya ala kuara la boya ka kuarun mo no di chaje grade wine ko waje ko bitil take a video de mecha with pan che siakan ga man non ban che bu chana jogu ne ana ba so ba ngada ba perform lela take mi ko mani ba bana tama right now su ko to sin kan dia please no ra makap ala ko charan jogun go brand man chamba jiga ci lega kon fa te la ti dial ti ba bana taga ne we want tell you to put kon kamlat american kawani tin bo let kan jo ba de la da war kan chang da no ba pa na ka pay Daniel Andrew le da war kan chang da kwar bial tu wi mo le na kan ci kan nyur do le kien ko kap kan wi o ne bu nyur ci ko bo len wi mon tele ci ko da chagan wo bran kon je ka mala de tala kon ba pa nya man ko la ko boy no boy mi go awu la no bi wo dem ko go ki ma bi cha chen je wala cha la de je la pa la jen ko ko de la ro ko pa la ko ken man la ken che me cha Stephen cha biel cha bo ko pa ma bilu Stephen kana lam na to Stephen fe jonga ko da kala ka ken man la ken a wuce pa la jen wo ne mi to go ma tre de to go fu to a wuce pa la ko ra ja ka ne dia ko ra ja ka le ra ja ka chon ra ja ka da ra ja enora an ko Misha wuju pujun won and melody man and I wrong that around la ka ran jo melody na kan to melong loy a jeni te ka form man te bale a jeni te ke mir kol man te ba no a jeni gan bar waj tane tan gori to wagan bar waj tane ta gora ana ram ci lango rodo wo ja kalan da so wa bar waj tane tan gori ana ba perform mir kol man ta ba lela ta maka jin mini da me aso bijan ka jin to wo bijan ka jaka ta ma right now to wo ram ci lango ra rodo wo ja kalan da ko ran tan ko da chat no shan ran ko da chat no bari agog mutene gog muses kan le ja ke hino right ka kan ni right ka nyin chengal right kan nyin chengal right kan nyin win mo ko gog dan cholo boy ki mo right ka ke nyin win mo to do cha la par yang over yang ni jen ako na jogo ne ram chi rangur tu tam do west wood rangur yang ala re men khap ku buga ma bijo buga je yo du ku go buga barar tino yo du ku ram buga jako buga je khap ma na ku ko ga na ma tino boy ti ran ba jin wari tu li di tu do re me chu je ala jina mi ci jin kwa go ko jina le na ka kawa ci la re mu go ne e ma chui kanai e ko pass missionary e kan ka right ko kan kana kam na go
lo guji ka jini tele mi chikana la chila ro pes mi chine reten te no wa ko ala mano konte kon wala mano konte wala te no wa ko zai nuari tele mi chikana la ajila la to te na ka taman wala ta wuni la ko do ra ke je be jogo ne jini chikante ko du chi je jina mi chi jin pa go ko wa ala te ko to kon tun kon ite la nuari chak tu kon tele ngan wa en pe ru da na jan wa pi tu ala kono ala rida ko ko ne to ku go bu ka yang branchu to ko yo branchu ko ke sun mu gwa chikala branchu ko ke sun mu gwa branchu ko dul mu gwa branchu der ko turbil me expensive alo ko do la da ka kwa gun mo ku da ngad la da ka kwa gun mo ala kono ne to tra to ka Australia to ka Canada to ka Europe to ka USA to ka America to ka England ajila da to ala kontine ko kon tine ke piu tine ka kwa tine ka yok tine ko forbiel tine ko tine to wala la ni ka kon ta le problem kon jira ben go rata ma de kula ko do go de ko ngaji ci go ngore jale ci go te wala kana lo ngene ti bat go ngora wam kana ka jina wa ka tu bruay ke jiro ni al ko ba no ba ka ja ko ji pinyu ka ci do kon jira tal ram ci tele to kon da tin la ne ti yo ko tin to torbiel ko ti der ne ke tin men go rabla jane ko ci na jogo jini power du tal ram par da ka ganda that's fine no ga jabon go ti ke power ko bilian wara bato bi choch bato bi duat tin nang na ka tal wal bu to ko ci go kale go ka tray bay bo ci kan ku ti je ko ra ci kana set free ci kana moy kwan even Jesus ko jini bombu power Jesus cha 95,000 cha kam ci chu ga yang chu kan ro mo kwan aji jiyo jin go ka pinyu du mi ci ta bom lo ra ni ka jiro nyan bai jakka ka bas ni te ji pinyu du ko kon ka na ma kamra re de kama dan okay kam kan jiro nyan ka lo no bai jakka ban na te ji pinyu du kamra ki te nyoko ngu ka men mana ko jini jin go shirke Moses shirke leja tika power mi shirke power Moses ka ne leja ku ko tieja ko na chu kan ga bot ka lu kan ku ko tieja go men mana apen ka pinyu du na ba bai kin men mana me cha ma gadis we me chi bot kana apen ka pinyu du kam kana ro lo cha jogo jiro na lo no chi kan men mana bi ja kan aka bang ni ja bane kan pale ko pide no bukan bane buka pane niya so ko raja lala hari achila pale jo to kuju ala ka tina achila pale kan kurani jin ko jin wat raja daira ka jongi jo ko power Jesus yeah absolutely right. yeah word raja kula do raja word go ahead word yeah ko power Jesus kurai ke jiro ne ko jiro aja direct to God ko jina ajin jira mbo kana ko no radia ko do ka amene ne te ku le ne te ku le no ni do ka din boy ijina tel ka Holy Spirit tel ramanga ka do ka magazine te ku le no right ko do ku le mitina ta right now mi to ko te no lo chi power do ko du cha ko mokbo ku gudu lo ka pinyu do me da bitin wala pizitin because jin gad kema gudu lo tino right ke jiro ni ala kan ba ni ja ba ne ko ba ko wire chan ka di ne tekati kama kan ba no lo jiro ni ala kan go ala mir ko man tu ku go di no da ka jig de ba ni ja ka de man mana de ja right ni o mi kan ba no lo go kan ka bi ja kan jiro ni man mana aja ka pinyu do jin chu na ba pali wala yero ha chol ko chuodu wulu to ko ke tien chuo gonu kulu ko chuo gonu ko tele ko wa yero mo chuo wulu to ko ke to kuyen kar kien tane de do bas ni kien ko bi jen kulit ala boyan tane blar wona ne jini ti do suko ti do yanga lo wo power do min ti do ti tini je lo e power mo riang ni you care about it now, do they do it? You care about it in a generation that may be about
go no kon bas bado power she go lo she jogan power to go we tin go ro ndang won mon ka shi masaje la ngin won mon to yalla tin mi cha ko kamran e ke nyin ka mu de rana jekta ka chana jogo ko queen ko gor yang de kul fish ni jo kul queen or rich you want to be rich goro bi yo bible cha ti ko yo bible tell la mi cha kun tinin go ne ko preach about money huh ko ngaje min masai ngaje min ci tok re yu no cha masai de li ko yo cha masai cha de li ko yo e cha liam e cha je ko mun cha len and wala de min preach ni je mi din ko ko the puju anga de ne ko da tanyale de preach ni ona na e yo e binari ala win da kan mi din ko mo tok tin diala tin ko wi mo ne kan many mag the this body la de revelation de boy please revelation level let Daniel kuna ka Jeremiah kuna ko go to la ro kula cho li jin go mu cheka boy community shi yarna please kunyin kan ko stop ni wala yeah gan baban life ka ngadi da bil la tin ko ken tin chan bla go me logro ala jina tin nen kanyi ka dia su rei duara na men so ba je go ko ken bla ro yo ko de cha ta ga na la bana la all the time ala ko let it ga kana let it but kun ko la ro ko na buni shiang wen won kana kwa ka dia la ba yo kula manu ba yo kula mata ko ken but jin boy sinang re yin ko kon buni ran wen won kana kwa ka dia e bu kula wi Jesus Christ ni ka chele boy chele cuma saja lara kwana gonu siang kwana gonu siang kwero kot kan chuka batin dia la gon gen ka ba ka madde ko ko nge jen gone na gor kon nyin bin mo ba kon gonu siang chung ka ha kana ta te ka de so ko kon kula ga ka tu go tu rele but din boy chura ko na ri re duer awu mi tin ko to ala go ke wan a managen Jesus maybe we won won ne la don won ne ri re duer ko chu jiparasis kana boss pala te bu jona na e kana tikan ke kini shangro mi ala brami ala mi dole ba gotun chu rodien mi jegon lo tikan bang ala power te ji china bu tot ke ja china bu threat chala na mo ala ko ti na nga boy to the wiru dungu cha george ate garan dungu cha george en man te ji wo dungu ariang won mon ti o karan won mon je ke karan chi je ko jege karan chi joko ko ala ko te da kan bi rangwen mon first and wo bi e bu ko kula waje ka jo no ko la ko na kam ne ji ti la nyin chen nyal and wo bro be jog bro ri re duer jin wa ni ko na ri re duer jene chi kula jogu jina mi chu ko do cholo pu e che cholo pu din wo do ra me bi rit ko jina do ri e cha ba ko ta la ko mi cha no no wala ne ke nya ko do ra tama jogu no ko wo kon je dor jog na ko bina majek bu turbil jek bu churang bu tuna makene na te gariye duere mala de jin ci bam no re no ko ko pu lo ro de kay ko ala ga nen yo mo de jine ci jogan block kay duma bere ko wanga na ka ba wacha na ba kable a jela problem da ala ta na ka te ne min na ka ngai ko jin jela group ka secure no ko na lo ko ko and the ram be threat nyo be jog ichi mo 24 hours kana dundu ne yana alele don't touch my anointing you will die yen suara ngar ka don wora te ka ne to no je putu ko tol ko tok la go to re ka ba ka te ka go to ka Australia ta ngaji na pankien ti ka right ko la te ka elder church budwa aram go la mi cho ko me wo pale yo ko la chama la ka bi ni du katil lade chala no ba phone charge today ka more than like 3 go or 4 go to Melbourne but chika ba jo ba phone charge chika ba jo ba yo je la ko no wor yero ro mun ka mel ko da ko and Jesus maybe you kan and de re kan ler ka yang kwan ani cha ko no ko re ne chika jo ro yero pe de ko ji chan ko ro ko ta ajan wa de kon do rip ja
ana la re yene ten sol bible ten kwen bible ka ki di ka te la gu ana la re bu kan dol ten twar ra den je ko jene ko le ti nuore ton churi bantin churi lim go cho Jesus ko yenge yene chur gambale wa gambale cha da ka chur chokolo wa gambale da ka chur that's fine ko chur ko ka chur je ko chur to ko ka chur Jesus ba ko le chol di nuore te ti je mi se jana mo ko nga yene chur tin tol gol ko war tin manyina tin nga ka ba ka chur to ko ka bible chon ka bible nyal ka ba ka bok dinde ba ko le chol nga ne re ye ka su ko loide cha ba ka ki yene itana bukul beloy te pelaka kanetin kan ban kaja but chu yene tin chu ko barai boyo ku yan la mane re mo nyok kay yene ne ti yan ka boy please ala go to ta gambe to right ka talk te go to ko ka chol ko talk mostly go to akan yan haro gen go to let kan kala do gen mo cho do mention ba life ka yan jin boy la cho da mention ala jina che betret ala nin ka ci kan teter ko du ga ka ci te gen teter ko du yo ka ci kan teter ko du ala ko de ci nal kana pencha ko gozo ni pine ajene to live de takada monsieur goran wala ne be yey ka ko ton right de ko jarama ta de ga chade talaran right de no be ben ka be mi tre de ne beliu ala kon bon family da la family won ban tane won go kan ci kan le dora Mishran boy ide rodi ya point ran further down so na threat la Jesus de me and ran take AK47 take Jesus take AK47 take AK47 again my Jesus phone ya and ran take my Jesus tell ran further no the my den me dini than my Jesus are all the same but then she thought comment to comment chana bala ro men chro chore da ne to be met tonu be ka ne kal ka man do dien bo lo adu wan nyerto kana man kana menen a bi do go la ke wut je ne shi ko la ti yen go gamba la du ta kan pan ko la wuti chutel lo tel bir mi bir bi mo lotin we kete dia everything we ke dagda unwo chane lam chane da ko chane lu gut chane le ne drunu dia kan point kon man wara au kan yen do go ko la ke gudo la boya din wi je la gura dan ko din shur che pal choro ko chora am ku je kar go habet la gura dan kan ni chura ban mere johon wana je yin guran kuji karka mit yen chor banu kuntu dabi ka ci rom ci yen kam loko ngale ne tele ka support kam yen ko emetul yen ka Nigeria ke le wala West Africa ke le gur ko nyanya bas nyanya duna twana nuara mala ba pa ko pego lo rodoro mu wi ban live lo bi chode bi nyoko mention but ka to ko ken to banu ngal goro direct chen bel banan kana me but din chun wari shugalit nyen kind ko ci gorong ci ne ga ngat wow so thank you very much ala wonya wok William ci to go ci galat kon ban ko minan bane ye cha dam nang ke mi ci to go yoni we ja tam ka ken ko go yoni ka go na man yeah ala go den is all about money which is we number 1 number 2 go den and man we luak man one man tin ka go adam kula kuare wood and then therefore a go man here me go yega ta go ni yo ka go na man nungu ne medan me go Canada la ka kuji me ka ga war da runian ga war chicken go na man lokana na big bapal ga ching makanda then be boku dan la ke kun mun dan bagat be je lokana na amate ga riek ching go da ram be foinde ram chu ram jang je ram tuke be bendo mun dan ke bodo de la ba mun len ba riek ba wo ji kan ka go de na dung ye ga
Chu young people don't allow can queen can go war ka do go can point the go mo go ni siang cha to karam to long la to karam di da karam to me go and then the con go do ri nga wa go daro go le tian and then chi kala ni you can go man ang gano community so kan ga nan boy kan ne you want to social media go yun ko right dian ko ba ka char mo kan no be ni tiga point you ne don cha de yen ka te de fan kan de ga yen ku kan ko de no de yen da wa year chi ram de right ne de ga lin ko criminal ram go no man bu je chu ka rodian je kan yu no yu ka ma ka amen de ko wa da la yen tingle mam ne tin kwa ya disturb pilet ka te chip bijin ran in na ka ji ka je ne go right private ko go yu ka ji kano ba je kwen je kam yo ne dul go de go yu de por por jen die ki go gien go ya ko gur ka yo go gur ko ba je go what kind of go is that so kan gara boy me kan de la ga social media ko go yon kan ko go na man kan ne na ga to de gambel ko pan ken de ga yen kan qualify ko dan log da ron tell ka knowledge about Christianity and pull out the social media tell ka knowledge de go dul gor ka ci dul ku de da gambel ba to ko ato len kana bana right ka authority ko dul ku ba ngai ka lu ku dang di ka lu qualify ton nang no dia tene kala ko mina yer ko wi mon ke lu charo galet en country charo galet te ga law and law mo ba dia da ka guidance ba fa kira no be ramate le experience kan meto de bara moy ga luak ko ne tian ko ga yer dole tian tin yer kon tin tap ke le kon ko ga le yer ye guk baran pat ke be bang pat baran mon so jele mi ci video ko jel ga wal mi ci video ko lo pen point du e ci ko li wa ko le tour de ko le chara mi tie no ko do nyogo ko hir no ma ci o ci ko dom tin na mo ko tol ga na pin ka bom ci o ci ko dom tin na ko yo mo ko tol pin wala ko lo ko ka jan pa wa ka le tin baran go ten ki mi ga je mi ci ran video ko lo pem point du wala ci ran wala ci mu rut ka ci ko lo te ke jente dran kan aliam ra dien ñok men do dien mi ko go kenen de rek lu ti ko ne tu bom to go to lu ko le dien tu won mon ken ga gambel de lu ra mi te ka power ngu ci kan won mon ne ne we ke de lu ra de na ba lok to ne di lu ko le dien wi na long tan ne pa to tan ne politician ni cha gan nak ke ran lu go joy mi te ka power mi de ran lu njog la wo de ka power la wo te ke ye ko ngu ci kan won mon ne kon gambel we do yemi no bi mon ngak ga go ne ba bara ke should Jesus please abara ko jen mer ko de believe en guy tene ya coin tinga je gambel bom ti gor ke de na lok ko baran de na lok they have to come out from the ground mi ko go come mi ami ja kan nang ne na polen you have to do it right now but make sure it go if mi je ka bara ga ja ko jen mi mon mi ja bara my friend ja bu ka chala we don't tin yo mi jin go again the whole way and ba shut down ko cha win at the back wuli tiana ji kan nuen ku kan pain kian te wal kan ko Nigeria ke everywhere ke kan ko wal ka kan ga min tam ko wal tam de wili yi ti karo choten bar korin ya mo ko wal tam ko ka yu ngai gwa dien de wili yi de la me jo gwa te bulu me ja no me ja pin pa ne di te tin yo ka tin me jeng ne ke ka yu no ka tin me jeng le ken politician dia wi mon ga we politician dia wi je te ko wal gang ko no me je gam kre ne al jide pe be nyodo be ko chi bu kre ne ko ga million ke more ko ga expensive chan te chan na man na ko jup to ko te de ga kai ne kre ne ko ji cha ta de destroy kwa do ti ne yangal ku kan la nga de kan dit kan ku kan men ku ile chi den men da ga yu bo chung no rode le ne le dunien dan ga kala ko wer ke chang da na kai e be sen gu ta cha ko mi na ba ne yi rai ko ji da cha lung de je
lat nu na anang ke we la na social media bi lat ka bible bi le bi dit kit bi na ngi ku rai ko gunu ba mi ye ba wo cha bala bala ne go Amen. Yes. ajeno go Ijano cha gorko. ka be matin bi ko ne te ka bible mi te bible e ka cha go Yeah. Yeah. bible plus mi go ko na kam don be gang ka mi ye kom on learning wo chi mi ye kon la ku le ye tin bu ko mo go das bi te I don't know. yen bana lo ram Yeah. mi ye men nen den chana de lo tel mi ngai Talo mo ko de go na no no. chi kon pen ka mi ye mi chi ko la ngai bu ku le ye tin bu ko mo go bu ji ram go ko ye lo Yes. Yeah, that's ne tin true. ni en boy me ke dial te gambel tin mo lu tin jel ke nyeri tian tin ngar ko ke nyeri ngar ngar pana kai kai ne kwa single mom no kwa keep busy ka wet ne tin point ken chata mu de ke man ba gor kur ne ba shut down bina right ka authority gambel ba mo ke system lu ku ba mo ke system en ram go lu ba register ba make surety ke degree ni I don't know. chai mo yo lu amu te degree bi at least bi te ka call degree bi lu bi ku li bi ku ko ba mo ke certificate chana de ngar ngar Ethiopia te lo ni Ethiopia ta Yeah. mi lo de Kaya la. lo de ya tin ba lu kan bu ko de lu te ka certificate ka gambe Yeah. be Tika la. cha Yeah. mo Ethiopia men kuna chen tin ja gu bram mo lo ade bram mo lo ade mi jira Lutheran it the dien jene it la na jogo Holy Ghost ba gam fire ngudi matino kwailo na mo Holy Ghost fire Holy Ghost fire nyawa ngumi no And kono boy tine ka company to go. my God, Holy Ghost bagam de dia Yeah. fire Yeah. Holy Ghost fire look no I think maybe the man say man lo yo I don't understand this so kon Right. kuro ko miran go kon che Simon Bilariat I know binyo Mala comrade Gajbul Mala. Kamen do die ko matin ko jin go garaw de ko ta ngaje yene gucc ko chien ngaje no tembe to gale ko jin go garaw de mu bi to do ngam ka nyoko bi to do ngam ka ba life ji ko jin go pen ko dio ti ga gambela jin la di go ka 2019 kind of born again mara ko waga club jalla ke bieni to on point la everything tin test ko lo jakka test ko lo gwan jang ko ente won mo na me mi ci la na jen yam ki lo gwan jeng jaawo ci lo gwan jeng me no bete lo gwan jeng da lo ko jin ke 2019 mu waka la mu show do nyoko mention 2019 me ci lo go ko la ke ja ci jogu jina de no bila margin wala bila moñi jin ka tang dan an ci la ro tela tang to tang wi la tang gatin but an tang la go ko e chan ko ran ko do ka bran ma ke je alo cha ta tang mo ga yo wa no ge tene chan lo chan nga en tang no o break ko ke holy spirit or ko the lead e pal mu gitin ci me la ma ni na ga je la be mi ci bande ba poñu ke lu be na la ga mi ni char wi mo mi no ci dap o mi no ti ga dan mi ci yo ko den yo ko mi ci ben la ñin wi mon tun ku boy ke la team e wo ken be preacher la kana ba mi ci ko don ko mi ci ben pointu ñin wi mo na kana ba widu tele mi di char o don di way gor ne ma la ra ni jin ka jiro na direct jin go wara wude a jilara ne ci jow go la de ke 2019 ci ku job don la marka ko chu ban chu yo da ko chu mar jin ci mi al ci joy chu la mar ngane ji loga de no bi lo marka ten nga ji rodu mu ma to da ko bi ko da kan ci bu go ayo ba ba life me ci jogo jin chu la marka ji ko lok ko na ro do ci jo da rajin ye etike Jesus menen check samara awlo te ko wunu dam de chu wom ci jo tara rek kami jen ye mo puja biya gi la nyen ka ko loja bad bako kula de no bela mo maraka ci jo kan ta ke 3 kids anta ga ka dang jo buk da ko wunu dang jo bi ka lara
chi jo ke to ke la magu and they can't born again me ti tare enjoy men malwal medit chi jo ta ka ga dang jo goro ba la de ko uni dang de shada ba ka ton chi jo marew chi jo ni me ya jo ro da nya ye boyfriend ka jen ye te ka jisa de ye nen check samaria de o te ka cho dang de mu jen menen pa dara mu mena dara mu chi jo go jen ni me to ko nye de be la boyfriend ka de dai te ko jen je yeshu cha jo dio de ne alara matene ke le mi ram be rapping wala ba chwa forever jigo mo mata ga bel kan ga na phone ne ka gan chi lok ne ko chi an lok ne chi jo chi bela market chu ma den chu dio dun chu ba ne nyok ete ijan chaw pal mi pam dun yan ba ko jana chwa me la nyan che nyan do jo chwa ram chwa ko pan ko ala gan nyaw nyon ha dun cha lo ko gwa cha lo ko gwa a chang man kun tin chen agreement fine ke ken wona ne ti bi yaro a chang ba ga ka ba ga ke Facebook dun cha lo go do dia na mo jin chi o wi pam wi pa me chu lu jo wi pam chu jo nyon na to ko da jina shega mo si ko le jo ko da wi nyodo nyon ne jala shega mo ke de jo nyon te ram ta kan ke chu go blong no yen fara kai na ka do go ga bel fara kai na ka chware ke di chware ka ka ko chi yen ri ho ma jen wi ku ma du na dan ko mi ku ma te go ku ma te no ra chi ga te du ngu kan yen la min la ni jo go ko mo ala dul ko mi ku ndo ko ti yen ko topping ko ko no sa ka de la ke kem ala dul ko no wala la ke pam Australia la ko dul ko da ka pam ala yo me ku kana ba free boy jin yo me kana ba free ngu da ke ma ka mo dul ko da ma na mi ti ta ka pam ku go ma de lo ko ne ko ke na ko ti ko problem me ti ni re dul ko me de dul ko la kan mi ci yo ko wala non ala makani yesu kana no to kalana dul ko makani yesu go da pandin dul ko angal kan go lo dul ko da Christian temple go lo jin mi jin ko millionaire mu biya pa la jin wona ne bi yo ba mi ko awu ci ko pal ka tan dul ko dang wana ton ci ko tu ko rundi yalla ca go tu no raka lana mi te ko melonga kalana ka jin mu ci ro do ka bu taro ka bu do wa bina wuje ko jin ye masai bina wuje dano pal ka ne to pal panken tumit ka jël ti tal problem na bu ko mene chagi te kan ka problem na wa ti de tun go do wa bu ko wuje ire ko lukke bu ko mo kon te ne ti dundu ko ku kon wo baran to ka tal rangwa brare ne jidi jina do mi ci kurang blaro ne mi ko men kwa ko tan dol gam bal dul ko gam bal ko na ka ta ko bu ko mo yo ba ka te ba ko ba liya ci wina do boy ki ni kan go ko dara do ko te la we ne e cha pal ko do che en do jin che ka ko da cha gena ka na be ye do ka den me ko da ngar yen ka job ni jene che ko le jogo a gwan nga cha padia to kira aman do nga cha padia to kira me ne mi chu ka ko go ngor ma ko je ma kan ko go to ke jeni to pya dun da de ra ka ni ndia de ra ka de pelle dul ko te nyam te tap te ya te pink lu ci yan ko jagu tal wat ci yan ko jagu pol la kuer ko la kwa ye kamara atana nyo akan do kula preacher tam akan do kula lar ba je akan do kula wane ne brand ko yoto wan brand ko furdul mo expensive brand ko sun mo ko kana tide mo brand ko gul ko en ko nga gor ya no ko kana la jin chan kuaru ngura ni jen ko benar yang wi mo ngu che nyin cheng na cha la palo ngu chi ni na ke nyin cheng na lo bai kim chela na to ko te ne to ngot kam kan gara te ne to ngot ke nyilera te ne to ngot mai kan mane ne to ko ken te ga ne to ngot ke chi shan te ga ne to ngot ko kwang te ne to ngot ka ta te ne to ngot kul kan na kana bil bai to ne kan dis kan de la ko ka rida bene mo ko gyo to lom nay la ne dien ha kami
gor nu lo mu cha pala bu ko te la ke bi jog ne ideale te den ko do kwar ku lo jel ko bu garam to do bu kana lo ajana la pal kana mo ajana la pal kana la yo ko siana ne won ba ni me yalla mo yen pro ni yalla mo yen ne tegen ajana ku yen le nyir ga je me yana pet ko yen everyday ko yen everyday amula be du no anche pen wona na bien kainu ku la do ka ci ret ka nam da ni ram ko da ra chu block bay kim no bi ko block kala bala la ka ci odu yana da mo da te chu bote ne ke mi le ne te pal na ka ko block ma chen yo gor ko yana language la right kana bala what kind of language is that etang tang ga te ka bible to ba yes o bina ra ka tut gol te ka bible but te tang che ten ka tang la right ke boy jen dung bible ka mi wo je ke ta ko che lui na dung bible lo ji the real one lo ji ko ta ka ne to speaker tang ne to right ka tang lui kana ba ta ajana kwa la ro ban mal bona mate ko go to tin ba lo ji no ko tong no re ba chop lo ji ka brand dit ken ga je ama la to ne jen chana ko konda ta la kwa ku no je kana do da wala motor mi ci ngade de je mi ci inji da je mu ku lo ku sa da tok that's again the same song lo that in way person it so sad ko da me cha no wa sa ga ni cha wa sa ga no la ko da we che nyi ki je yo ko ja tin lat to bom to gai kana lat ka baden wo mitran ka pa wa chira ba mi le ka je wo ne ta ke po 7 ra mo to da ngam ba ber ka je ajene shi ko jo jin boy to lo budo mu cha pat ku ira kina bi pat ka pa wa en ran te ka je chu ko da kam na free jesus chan ne ko ku du ne dial en mu katin ba ka da ka per a chan ram duai ne ma mu ngaje lo ne ku jo ko ka mi chro da ri da ku to boy ne da ka ma to ra ane bi lo pat ko ne jesus da ran te en ran ran kam de ka to ronga je baden dung no ngwa da den ko dung raja ka jog yang everything go bidor jak chagwa boy please luino ko talk an cha talk bram da den ngwa thank you very much nyawo ci raja go long I know pay belet ci to go ci galat jen gor ko ne ba kaine ba ko go kaine an chen ke an dol ko tom tan ku te mya tin ba jala ke le is all about go yoni go man bu ko ke bi ni ku bai jang yo a che mo te ko wet bi chu bu ke chu ko ku ni ne ko le de ke le de ke pin ko go na do dien te ne kon ke pin do ti chu ni chang and then the power of Jesus de ko do de kan le ku de ne kon de ke jali chu ken kan power of God ne kon de no ga gambe point don't on see then they are not doing it the same ko mus da ne chaga different ngara ka jen power ko power ta ka bo jen power ta ka mus and then there you can use that word say tell you the what can you do the sad thing gene me let bear plan go ban na kan go te gambe te na ku na ke bi boy te te no kan ne before kana attack ba you go ka bai ka bai le me chikar wa chikana ne no ken ti no ku no kan you kun ka bang no kun ka go da cái này nó ăn gai men đây mi ăn gì mi chịu khỏe thì là cái ăn cái gì có một cái trứng nhà đó gai bula ada ya lalle ya lo da te zo bela da te ada kan ban bi chanen ka bible kan po ni to ba cha nen ka bible kan kom ni to na nyurtin ba brana yiltin kan war ma ba kap kan jektin kan man mi ko man kan jektin ngone ne ba yuram de no pal bang de ba ko ram luk la ram to ko ta daro ram to ko chop daro ram de pur ka ka de ram de business ran e ba ya ti ne ko de ne o war kulle dum ram de ko ti short please
Anyway, thank you. Thank you. Long ba na da mana na mo I think di je biling ba bela go. So Okay. Eka talriak bagwit kwalok out bagwit. okay. Oh, channeling. Thank you. Channeling, huh? No ngone je biling. Ba ku lo biling ra ba lo lu jaw yo. Okay. Oh, yeah. Yeah. Chia gui ra comrade guy bolo. No go je you know ko nyawo ko lo out nyawo. I don't know. Oh, channel and hama. Yeah, ko be ku wit. No. Oh, channel me. No je ke ngade ke message video call. Oh, okay. Yeah, gentlemen. Oh. Yeah, me link ne kada link. Okay. Be ku link ra. Okay. Yeah, that's Go look over that guy bolo. Tell la de chia ya right there ko go on ne. Biran tell la de bekalat. Ko che kairar. yeah, link Yeah. She loaded test ke ten ko ya la de nyimanan ne nya William. Nya go ngene ngaje de te wijin go. Tene ko Australia ke. Ka Melbourne. Cheleven jena Melbourne ta Northern Territory. Go ten corner ladder can go con society dan bana doran bana delaka. I think comrade guy bula con right thing je. Si ki no en topic mo shana right thing ne je. Oh man bay ka dor mi chicken problem ne ken nen ken ka chicken ga lon ko ba ka resolve. That's the problem. Even me to work. Let's say me problem me to a woman. Go man don't con problem COVID-19. COVID-19 major talk. She needing one cha me cha laro she na be gather kwa binang wanted ko binate jwe. She na wa line. That's where the problem started. Now all line this is where the door to opportunity to work in a jagaja. Time I quell man imagine Ramaguk. Beben word and a bebelan bebelaro which are tigging young at each other. Kalaga ni chelak laga tiang begin shagda. Kukala feel it, kukala reagadikan con guan large on a tigging young at the nen kaline. Could my la reagadi? Con that one a chap private part when you have a feeling. Go to be a toy in a check, go to be a toy in a wood. Ko che it's gone away from the dual code. Tejian from right for the no more. Huh? Ko we go in ko check mu chi together nen. Lo don check mo. Cha happen no don't cha check mu tejian worker. Yep. Huh? Ko chi de right ke tik ne man. Kala den right code. Ne man to right now ke tik ni ke da ka tiji. Ka chi ma ran mu chi tik ne man tik ne ko no right code. A question mi chang ne jen go ma che de long lo. Otherwise kina da luinga line. Ka wouldn't go with a lot of young child like the Jimmy check. The drainage. You see, problem gene called Gaggle. I think more like what blame Nikan man come and you con like your manacon, manacon, can you manacon and call blame. Coken, they are seeing the problem. A weekend attention and a weekend attention. Could you give up then? So who can prolong our problem hour? And Jilan me, Jinem and Dul kun the pal kaline, Jinem pal dul called kaline. That chang and one gonna check door. I can pal a line. Kind of follow line. No. Even one day, even a single day. Kitchen be my joint. Ko I always criticize them like you dolty God ko to la lo da be chine ji and that ni chi nei ben ro li da ben prophet ni da ben go crit mu wa la na ken mu wa bible ma ne an wu chan ngol dial ngai kon dial ngu everything chan yo ngai ku yen tam chan duel kon ngai kon dial chan right kon ngai kon dial chan politics ngai kon dial chan ngu ngai kon dial ngu da kon why should we be expert to everything? A check individual thing like keke. Ne rolling lin tam guji and tam and dual call them on time.
la era la bela preacher mi ci wo mi la wi pala do lin ka era la je preacher cha te ke ne ti expert ne ti cha gor ti te certificate ne baran preacher bo che certificate che kamra Ya kamera bagul te recognition bagul kam lok Yeah. okay jen bagul kam gar ke te de lo ya pinga lanya ke ci man kon they are not learning from this man kan dol chen ngabel ko kan yin mi te mi di kon jaga je why not kadi na long bi wotien bi yar man man kon the she can sell will be learn from experience from problem ko je alo ga kala go to ka kan kwen ka man to bata che ka america bata che ka australia bata che ka canada ye che ngai za ngai be nyanga be block Yep. then be man ku quit ka facebook because of them at the same time ba line din join one it it go quote you see ten la ga dit ko ten la pot ga dit ken ngwa men chen da ko ku kan ngada go gap ten la dit ngwa la kon ga la lenga ka lanya ka kan mi wo go na ga tv kan dit ken lap na ga ten kan to ta ran man diok you see man diok che ga me che dab gat cho nyo jien ni che ro din nyo dab gat cho nyo jien ni che ro din dab gat ma jin churo lo mi no go in that ngade me jin take character mo ma choose don't choose women choose disturb jin go kot ti mi ti ga job la mo ke whatever way la de mo la ne but human choose lo disturb bi jin wa go kot ko gar imagine gar daran ben way ci ti ga nyanga nen ise ke ni no mo ke ni cho ke nde ko fiel di mi witi ga man ti te ga cho ke wi ga lat duel kot huh da ko kula fiel di but men chaga be longa je wona ne man til chike advice chike na lig magdol they will continue doing whatever they are doing now ko chi man chike na advice ni chike lig millin can advice ni ka line dia la da na cut off tell me a line mu ma dol kun ka tin go dia we dol ko and physical church both in both false huh take day ni la organize yene sienta me Melbourne me take ne ti la jidwel kun fan tin ne la fal de lot ne fan ti yi kut ke chol fi ke jipal take da kar mu ken mandan ko den tin si kut ke chol fan da kan da wo da wo fal da kar mu ke de bi wo fal kel wa gan ku ke la no bi ga lot safar bi kan lot la ken bi kan fasting bi kan lel they can do it. But you line the old ti ga da gambel kan dol kon ta gambel tin la job len ma tani yo mi cha mi ga ban jag duwe la kana ne da kwalla en gogo ma kwalla ke da ando bi gog mi chwer mi goro mi narian eh ma ni Jesus medan chana jogu chela ro ne ka na dit okay na dit chicken pur ka chiga ngar ka guru no ko da ne ala mi de okay Yep. meda ne jelen Jesus lo do jelen me ku jal me jelen ka Israel me jele kelu lo do tel ne bi ni ji bi ne la kara ne bi de na tel bi ne go re jele den kan ne de konte we duri ken kan ne ti chan chi ne ta ngok ka kan ne de konte ku serve ko servant again when I encourage you to meet you ngok kam no kichan che jung na guru ngok brian okay che jung na guru ngok brian ka go gti comrade gajbul go gti and chen the way de ka real ka gaje an chen gwi je ne la raje dan me la kon maybe dem mot ko wona na kan go to tian to 20 years ni 25 ni da kot ke choldi da kot me da ka chol
That is true. They could watch already. I'm 25 years. They go watch all could move. And Jesus there fan sin of it. I am sure Jesus were and sung that they in a link. They link. But cái problem over there yet a corner tea that a western world like a man like a go allow me to well the G chick one and a tea in kind. Charlie G in Shaitan. Allow we need you to talk like a teacher fit. Teacher, oh, yeah, he could there unquote. Poor and then dancing down the child to walk alone and near bull la potcador and a dumping down. And qua lelgene ko brodolia ko binyal kulo nen ko bi ko go near them and buying I got now the bull then we don't binyal be able to go be up. And then and dancing the one dumping like on a port, dumping a pot can roll them a bell chinen, a dumping me young me. Huh? See a dumping you go. So in this regard, where you own needy I can't go a bigger experience, okay? A bigger workout about you hell with them can all tea. Tell them you forfeit. In Nigeria, they don't know traditional god in Nigeria and tea. Walkin ko big you go Nigeria duck dunkwan. If you go to Nigeria right now, tell me the duck nigga dunkwan. The duck will be La Pali, bro, good magic Nico and every pal. Ko ba you ko bi you bi kula jak keje men gor kan you man keje ngu gor you man keje ngu kam man mi cikan nga man gor ni you ken titi ci go jikun ni amu cikan go quit you quit because what me ba faki kan you ci run out of tin da kan jak ka gambel bi jen but ko prolong big gen from younger ga chentame me chinya nyonu ni nyogok me chenga yo ne ke go kai ni ata ken you shak ne you gen believe 24 hours take the you see can you see this ala chani Jesus me dan la me ben ya ji ko ara chente me ya loke je ne sieme kwa chenga je Israel but lamana ne big liu ne no cha chi no bon no ko your pinya la ki no bon ne gwadin pel ke ne ti pel ke ka ko ken ku ken malat ken okay jen la de da ne la de chu yo ani ki 24 hours ne jen da du aram de goro de do ne ngwa tetin ko mi ya wuli ji gwal non bay lo do cha da do again ko ku nya mu ko re lo je chang do de lo long ran a chang che la du no bo je ba ngai de gordin mi je no yeah surely not the problem ga tung de you see can for in 25 years the god kan kai ni ga wallahi yang bona ne wa gambel me yan da ba go bi ga benen de gwan tatin ko ga nonsense na ite gug me tegatin ama gwayra de ma pal de telephone ma lel online pal tin kan tin cha create ite ga line kuna but nang na ro ka gadi tiane pal kan ne te 70 ni 80 ni ku kan ga mislead ha ci ku da ala dollar fiji ite ga profit me pal ne amne ha woni nyidi our advice lenga ke ko kon ne ko kula cho kun ciane ku gujero ne la cho du shetan ko lue ki ji ka wi ka wa ji advai ke chiang ko adul ma gadu da cho du len ka ngai ngone ram ku yela dab ne ko ne dial ga gambel ma ga 25 ne tel mi di je ka 30 yela won yam ka blue ka blue 20 da ko kul da ka ne ti ta ka 40 50 60 ni da ka no len ngone for what kan ne bai bolo bote ga bai pastor ka kan Australia me te pastor we chale Canada mane USA te yen ka pastor lo do ne to bo ka ne ti kut ka me ko dong di ran jakte 60 a chang chi yo ko di de long point bo
da ko da kam ta didamen ci ko da no did ko mi ci did la te di jegla jen from you don't be aggressive but calm down ko mi use what we are saying what young people chana kon peace go mi ci kon young mi ci kon mi ti 25 or 30 look around and that age more okay me lodo ne jin aggressive anything you can do it be near gor be ngulel be any the problem they mal create very quick so any decision you are making like you always rush to that decision she a consequence she ka what would be the consequence afterward again kwala gu yone ne tele ku da ben ko ken she ka kan ta mi kana lan so jen go on they picking go on she comrade nyok che ngach ka acoustic to that point ko ku metere da gori yo man ko metere wo gwe ni tigno man ku metere wala lag na man ani hinene i shala la ka bijini shaga ka ko metere no la me cha community dan ku yara je lo na no ha tam me bi ban me ko kulin ka je ba bi ko la gwe yo in the mighty name of Jesus Christ. Yes. In the mighty name of Jesus. Malaka pala satataratia. Himokuma hakasta lida. Ilira hurakida frakida. Homa sata parakoshata la fratia. Hilara kurakina. Homorediana murekira kila funtaladia. Hima la kungaya. Hurira hurekira concha lifatia. Hima casta libavasti fatia. Hia kai la franiana murania. Hima safrakira hurakina. Holy Spirit of living God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, mighty God. Oh, thank you, Jesus. Glory be to God. Glory be your name, O God. Horastaladia. I give you all the glory. I give you all adoration. I magnify Holy Spirit. I give you all the glory. Oh, Jehovah Shammah, Jehovah Sori, Jehovah Ray, hasta liga, hasta ladia, imasa para kosata la pratia. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. And life. Mission life. God, I want to just yell and let cocaine and a perfect God, dark life. Shaman life can young Tangame, Keochikur, Nikonyala Jap, Kiede, Kebwadame, and a mission life. And I'm going to Shaman life. God, I want to be a cocaine. And around Cornell Jack alive, and a Chaman Kalive Kenyang Tangame, Keochi Ye Thuka, and a Changajak. I believe in the Holy Spirit and a blood Kenyang Tangame, and around a quick connect Ye Cornell, and Ramagore going to be Kudraka today, and a Gora going to better connect the Holy Spirit, and a shield Bible not your body, and a Ramatel Ye Crystal, and a share on it. And I'm telling you, Tuka, and tell you long code in Cornell Dirkamach, and I'm telling you, Cornell, Ray check a do tell you long co direct quarter Cornell Kadirkaling. Queen more and connect the Holy Spirit. Marako Shata Parati, Helikahasa, Legahasa Talafratia. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. What kind of language is that? Quella luce che niti bukan be ko lo kemene la ken language mo ga misleading me ga do no ga da longa la moje ke mi dara moje mi ba believe ke je fije be language me kwa ye Russia ke chi Chinese ke chi ta le language bi mon kwa president dung sure ka oh Lord. I think and thank interpretation and thanks
interpretation dun ko den tang me da ne job na bo na ro je tang go ke ne de ale yurum ngen dial ke ne de tu to gol den bram chu pal ka to de me la to de me dap ke je me la to ke to de men cha ke ko a jen tang ba na ya berit ete ke tang me lo do te ga kan ne go la pal tang mi chang iran jo ko interpret men cha lat ga cha imagination na ne wa la ne lo de Jesus they cannot. You can add one can tang more be a language ngane go tell tang go from nowhere tang a language me chadab ne chadab. Okay, I don't know can con and chian pastor chian preacher tell a Bible experience mangajatin, but to my understanding a pitch, let us be honest, tell a tang me go from nowhere and tang a language in dapji ne diale yu ko te chu niam Jesus ene ra mi chu niam de be la doro mo bi ko ke to di na latin that was it tell me you create ko latin na ko la dung Hebrew Hebrew language man fa lat Hebrew bo okay but kit la da son Hebrew but cái chi Hebrew Hebrew cái đó là tiếng ngol chứ cái này về mình không có con quan điểm cái gì nó cần gì rồi điều điện wa kan yan dol ko ma do gine ne ma do Israel na ma cha la no dol ko Christian yi kana gor yi kana gor ya gor ka kon mi bente dum cho ya ben no ko linglis go ma from there ci linglis ya bay kon ben ban ro yolo naktin ci ga bet ke je na mo you see that is sere ma nyen ka give a friend ka West Africa go French colony den konen cha no language French right na tuk French ka ni chicken French gor French che jen cha on wan ga jen mi yama no ko Bible am be ben non kon ke Jesus no lindi be kon che yo ban kon lo na ban yu lo nyen ro ga je alo cha no what kon la kiti if you have the background of man go and what do tin be je go linglis be ben create ben non kon yo mi you challenge ku ngok challenge and then I want to put this challenge. Kati you to both them not to know a native or they stop don't do it. And then a content lot can call the pit and chikuska mek. Chicken name con and yon ten banab and moiking and tabab and winning to man, a child you in a cayenne. Okay, chicken a joke. Make you well be a malacon. Power ya shaitan. Quite shaitan with it. Jinda chaitar why we do jira me di mi chena me that chaitar why we do mi chila ka community mo wanyen ga fala ya ka ga kan de jekta no ngutindo ma ni njan mo I think in the next 20 to 30 years building and near dual for ba what ya la ka bitibna wa talking we can create can this so called property we can create okay. But you know, only by alcohol by men and by put the go by what was your pastor written. It will happen. Go tell them you cannot walk, and then just wait. It's gonna happen. Kongam can treat the way you take the man. Which man quite comfortable, go get taken Nicky and a yoke, and you take a Nukuno go. Michi are comfortable. But the next step, by your individual by your private room, then that would be it. And Mubula Metadil. Wuna dung South Sudan yang betul kum megwa me ba change kan profit no di I meet you now what take part can that government well we will do an influence over a cut off kendel can nonsense ba la midul kun can nonsense le me gur yani mi chane la ka authority tene sin ja wallahi ba ke screen go ba nyot ke ba le dul kun ten ci ten bo la to te ga life ni kanga kera ma cha ni preacher kan lo no ko I mean I complain yo te la ba ben jo ya I stop ko jin ngwa ko regulate ke te rolling lin mental ma di puro roop we came we ya tingwa mo na te ga ko me pala cha de ti ru na de jang na poli de wona no TV ai yen ka ken gwa ku ka ken ne na nga roi ko doran ene re shi ala ko nguko ken regulator
I take a license. Come tell me tell a license. La pegi go ne he wala he Bible ye kwen he John can Peter go muchi ga kwen kala she ga understand. Bina you ko ijin ngade. Bina you ko lo ijin go ijin preacher ijin prophet. Ara name to take a name to take a step and to should be prophet be rich. Take a step with it because experience we take it to one you con cái nhu nó cái gái na mà cha nó được cái bộ này mới ra rồi cái Jesus ô mấy con được nhớ rồi mà qua nhớ rồi thì chỉ có thuốc nó vậy phal cái này nhiều có đồ bị phal cút vì chỉ có này malaria dem bé là cái CNN and miracle mi là cút con mấy đàn comrade guy bull mấy là na diện doran cái cút con mấy là quăng cút chiều will nè cũng nó theo quăng à chiều mấy đàn thế miracle là nên vậy dân qua là cho nó cút giếng này chứ dân cái cái miracle hả chúng nè à dân ya te ram chel yore men ya te ram chel yore so anh linga da linga gì I think bukono commercial ma dân bukono commercial wow no commercial so we're going to do something here wow yeah no commercial so bana lunjok we're going to commercial let me do something here right here Ngờ đượcคนยังđượcคนcái chết hả ngờ đượcคนยังđượcคนcái chết hả ngờ đượcคนยังที่เป็นอะไรคนยังđược chụp một cái chết cái này yêuเราเป็นความจริงแต่เป็นที่ชวนคริสโตรานาไปที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นเช่นนี้Quiero que te lee, quiero 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 que te lee. In the name of Jesus, I will shoot your food. I pray. Yes. Tell me. In the name of Jesus, Father, that's not what
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Everybody put your government go see. Yes. Government go see. Yes. Take it. Huh? Take it. Take it. Yes. La hati abata. Yes. Government go see. Take it. Huh? Take it. And I will take it. And I will take it. And I will take it. All right, con win jaw yene dial wi ton ala wona ne en walla en tiane right con ke Nuer Christian fake prophet. Ti con ko go ku jikaine ti gambe le tiang long. Kaka this kaka Nuer land maka South Sudan ka everywhere ka god contin is Africa we the take South Sudan kaka western world continent. Tanien ke normal tanien chiga we too much. Ala wo chi wo ka tin yang wale bo ni wande la don ne. On wal right con ke yana cái fake prophet and lật cái chi to cần những cái chuyện những go này chỉ cần những yêu này cần những go rồi man anh go điện chỉ go ye cái anh nói đây nát thế đây có miền đây thế cái go go rồi mà bữa go yêu có cái biển chú go rồi điện alo này giờ cái nhớ thiane all this cái này theo anh comment chụp được cái friend thì chụp ngoan and then cái này go cái bom của cứ này có cái mối cứ này cho rồi có cái ngay chỉ là lông bây giờ mới cái đùa which mean cha mo ne ga dor point ko mo ne ga dor men ga west dong ti kan kula fel single mom te dong gurana dong de te ga shobo ku ya na nyu grode an wala ci ko nam ke ko pick ni chali boy kim tum yen we de ngai kon ko social media cha nyanga cha play for sure me gui kon comment dan alo ko gimi je ga cha la ero lu kuzne alo te kon ga pa to na la ko gwa ber but way lat ka ko ge chin way lat ge dol tiana me e way me go tram hi me claim and past en ngade ana perfect alo cha do nen ge tele je lagan lan right ko be don bible non mon right ko so bo loy na de fin bramo dore ba lo loy ke net mi ke next sunday na mo jena ngai ko young people te tiana te kan tan graduate high school and then ti reject ka prophet mi gui je ka social media share kwa share na yung wan kaling kon ke and then chi way ti kan ga sham chi way ma gwa chi rai ko kai ba la ra na chi chang da cha chi na dol kan kun ne u ram ma ne ram me ngai ne ro da ram le da kai mi chi to and then by you kan me kai kan dol ti tian dial te ne chi kan le rai ko yer na society ala u ne ka ge ne kai ni president ken rudi ante ga wal ki jira na mo ke yin ye jeb la ra gangi ke and then bi ko na ke jesus ya lar ka bible and then biran gu je la wote the niam de me tet la wiran ru jen te ga wal
yin take a power like this magic and then bram the and be better them could you take a magic look on the corner like la miracle jesus the man tin ko na bible cha tuyo ne ke we cha tuyo je but tell can happen ke generation and continent can happen 300 years ago 4,000 years ago can happen mi je tuyo ke jesus tell ram da ram claim u ne che ben ke miracle mudum jesus ke dum ko Canadian we go we mon like social media ke YouTube la lengi ke ngade ke ku na lock tan dien te ke me jing ni we Indian ti ke pen te long ko te ke me jing ni wan ti ka African it's all about magic hello ti ke ngak de je ti ke the power of Jesus a power of Satan okay tell power of Jesus me la ke Canadian ten ka ni kan dol ti an cha community society that is the story ba la ka dien na me chi to Canadian ni cha la ke ne mandan chicken winner video con ban ba na like authority go gambela ba clean up so through law court ke lu ba go deal take a theology degree but take a 2-year degree here more bu law could run at least take a 2-year degree ke theology bu could fit to be a church pastor ko chabate confusion ko wona ne bro ko law ko bi ya tin changa ya government ko government shi la nga shi ga mi na ko ke we shama kana jal ga we shuwe bi authority be brama be chol be yoraka ba degree de ba check loi de ma cha register ti ko rundi loi ko ti degree ti ga to ke kamera ti 2-year degree ga theology to kon dial ayen wela na wi mon mi che ko Rwanda Paul Kagame and then tel pastor dial che ka chol che na ju ko dial ti ke theology degree wonya en aba bu lo ko lo ran so mi jit ke meno yine dial jit to degree ni ko ne ka theology be lo ko ne bi ya no so lo ko kel bete ke ne di wan bele tin dit to theology ko chin lu ku cha la ti wan tu mai ba yu jeng na bi nga ye pe so cha lu ti wan check shut down ke ne di wan pa to di fake cha ka shut down ko tel ka theology degree ajana gur kon ga gambele Ethiopia ku na mo la ga gambele Ethiopia ka gambele kelil ki de je ko ro mi akelil alaw di je ko ni wan ga pa to bi wan lo ko local and then bigger right ko ganla ku trigger title cha register ka pardon ka theology ka religion denomination with either a Catholic Lutheran and all those denomination so jen way bugur kon ban let ke je chud gat kon dat kon ke bigger na kon pit social media wa dol tan ki busy ke ke fafen ne tele then look at prophesy so who can prophesy need their own benefit the go be check me ba gor ba nyam ba nyo gor ba yo jek nyam te ko wa ba mo ke yo again way again prophecy den no let kana tell ka spiritual prophecy dung dien alo prophecy den me brand ho jek tin ku ne do jek kara so she dol da man an boy me we video ne ka YouTube pe ngar go ye long som dam la le to ka comedy ka so bala le to ba te ka guta tell ka connection ka religion mana de galo is something broad je ngwa ka je something but ga bon mi mi jal kor mu kwana lead ka wrong direction mi chi to ke ne de ngi ka wrong direction but ne de ka ba dong to na marun ba wa bear set ka community ko bnedi yung wan be en abu ga dit be te be ba law tele experience they will end up ko tele experience na ma cha go ka society duo mu ku je ga ka yen pastor de ko lu ala wo shot wal ko na ne mu wa ga ibne ne bne dia ne wan bi yen lo da kan ba ga na ko ba ga ne wan jit kan ditar no right ko tela ka bible jin ko right for the point jin ko jin lo ko cha gur ne ngwa cha gur ne wal ne cha gur ne wa ta den ba ko la lo ko men yen a talk religion man ko ga de na talk men nge religion a dum ko la wo ne dum ko ti ka ku lo ko yen chek du am lu ko be jien ki de bet ku ne ideal bi jien lo ko ke no ba yelo and then me le de mi chir kan bi de ko ji do jin ti den right ko cha do ki ram la lo ko cha do ke mi je mi nen de la you have to maintain it ku ba ku la ngai u ne jin leader so ka ga dia la ndong de ka media do kon dia ka dia la prophet ne kan dia rudien dia si ko wal ke chi ko ka me jing ne ti ku ka te ka power tin ku mi chara an ben pat ke jai ben ke te le ne ke ji
ko kina beter man moli to to kan yala ken yala ngai kon ganu ne bi kon ko minan bane clean up yen ni dia de mi dia la right ko men ga yen man dia la right ko mi dia ton chaw ga we gan ton ni yar right ko ganu yen gen ka lu ki mi nyawo ke ben che right che la clear che ne ga la right social media chana both the wrong direction chana ko minan tane ye chana right ko la ke we la ga run mon meda ene de che la te che ko no right ko ban woni philosophy di ne da ke based on legend ke bible chapter written kon so that ko normalize mu wara ko bot ka don tel tel experience mu gor nyer ke gor men ke gor na yo te ke te ka mer ko le nyot kan te wa gor won gon yo ke wa ga nem no ka kai ni so lu ku ti nywan da kan community kan a year society gambele je ko lu ku ti ko ngwan dam ke la te ko lo ne ngwan ne jende ke young people that is community kan a year so chana confused lu ku ti nywan ne di ngwan je ben we ga africa chim na ben ka ethiopia ga gambela ya bây giờ này tôi video bài yêu bên năng bo cà phê và bây giờ này lo có kén mình thấy cái này những điều ngoan so look to you one so cái quý cái namo and what right now cái fake prophet then take one community right con cái fake prophet then take one community cái này đều right con quý cái chưa đi so cái vậy mình thấy cái panel web đi so cái chắc của bạn này chủ đang cái bạn chú con bây giờ go along kilo che comrade gajbul and mende lor society dan che collapse konore. Why am I saying that one che collapse if you could look at the if you go way back cultural values then create to con chica collapse ko and cultural values can tell your custom law ko other then overall cultural values kon chi collapse ko kon pine kon chine dial chi move away from our traditional life well china wo ka chiang go china ben ka jis china ben ka tigre ode la kona la and that in term chine te wal te dite te knowledge traditional knowledge te la na advice o sure lel can majority of them chicken chiang ko den kula chiang jesus kan learn ko kan ka gwar kan ka bible kan ngai then kwagale mislead god kin tian ti te cha bible cha ngai and bible ji kan ngai but chicken ngai ka ngai mi lo do ne there is a respect ngor ko so chicken ngai ka ngai mi lo do ne it become a business to them that's why in term madam jin gat mi ton mi chi mi je la de ke dong di problem di ramela ya advice ke cultural values tin kon and chit ngok da to ke chi ramadi kata mi chetel ne di only can ti tiang ti cha ko lo yoruba ko de dong ko le ma manane ne ku kon lo gor cha ga da la raket so cha kon yoro bi ga ti an ba na ba disturb a hotel authority can need they regulate they stop jin del nga de yoro ti jin always you tell ko mi jelji ina ban nyone te le ga line he ko bi man ban ko te ne ken ne di na ban ko ke ngade profit mi te ka chi go ne jin society dan cha very vulnerable long become very vulnerable ko chi man ne ti lo ne ken they are very expert ka everything cha ka advice ma and advice any society take it way ku changa ja culture big changa je culture an ko ne jol nur medan la man ba ka stop ka chicken dautin ba man ba advice won ne chawdu je la advice by advice gan more by advice cha chang ku no these are the things because you must listen to those advice but now we have a freedom where they choose come freedom sometimes they work problem ga jaba come freedom is not just as such I'm free to do anything I wanted. They would take trouble because you even over what could make you to have a freedom. Be worth it. We will get in trouble because Jin kin yang I want go within and minindi. Freedom no one and Jin charge harm. Freedom no one and charge abuse. Freedom no one and Jin she may be you no problem chibu. Freedom no one you have a freedom of expression.
You have freedom of owner to choose whatever you want to do, but you must conform. You must conform to the traditional law and traditional culture. Then be thin. That is the freedom, and we all desire when around that. In that case, I got a myth. Which a charge which community under collapse. They don't listen, they don't see it. Waking which work who you to Chicago, you are parlor to talk you are a little like kind of winning agent Shaitan. Now, Kakuta experience. It's good to can experience in Kwajak. Then maybe they will learn. Dollar talk. Katid look can a Chigati then I'm and Kuta forfeit the jelly. Till the sign. Near Gambel Dung near which Ethiopia. In particular, Gambel. Take a good authority go. They go collect the European. Ramicha, Yogonin, they non federal government, they yantin Micha Luin, Kacha, the child, you stop doing this. We stop. We now all the words young, Buddha Budka Nina Garol, Nongana, I take me a lot. I come ready now, you know, worry any chang and a chang there. So that my last advice, we can yen go tell the wound today, my advice. Tell the wound me take any connection with them can alter. Go can go, and which are men to Africa, we can go. Michi kwa perfect, go can man. I would an other answer to check. And we go and which concentration in it did come and American. Come and well. But at business, the one in a back big a cool jal, big cool take a that's it. Tell them Michel could. Matter money and Tommy, that rock government Tommy. Africa Tommy. That case again go on they tongues and otherwise you be a good younger. Tell me go and go on. That's true. Yeah, thank you. But now commercial. Yeah, hello commercial. Go on. You go along. Thank you.
Thì có luin jok cho go long the which yene dia we don't need 50 people ke more cho go long alo ne when on wale right con ke Nuer Christian pig prophet alo go kind in good right cop this figure ngade ka lat ka social media every day 24/7 a kel mi ko min nan ke mo bot sometimes la do we ga ba lo la je ka cho go en right cop a denomination mi di tukon ka lade pastor ka west ka Africa tukuroi ko the do law ko kan control take leadership ka duor mi and brai opposite din ko la opposite din ko din jen mi take mu je ka the denomination dun ke all the denomination ke religion community law kan la la den ku law ko le right ko ka na me take rai that is their work again job din ko mi ta do mo ke no de ko ke kwide ko na me cha bagwa ko ngan ko religion to lat kon me cha do cha branya with young people it seemed to be ka gwada tel ka mai bio tel pastor kid lu ku no tiji na mal min lat be together ko bina wa ku kino ne dole ji kan ko nang to mi ya alo bi bane ko control di kano ba ga advise di ko bi ga ne to go shi ka biya ne di ya ko no we ko tin ne ja go ya ka wi ku ne and religion institution mi di mi cha branya wa ni xiang cha de blame ne nong la de they blame the leadership ten ko the control ko te ga right to be kan do began ka do bi right ka ku tana ga rule of law ba nang religion and then mi cha bom then banaw ka authority and country to the government ko ne mi chi na be kan involved ko je ne ja be on our authority ko jin way kwa system kwa system kwa le calm down ke ba control ke ko china bu branya wa ka wrong thing so amu gwe mo ka leadership community ka right pop ke lo no we can again young people they are not can tam ji men like kuida can meeting men chol ke way ku ne jane dal ku dole chi kana len and then ki kan ka authority ku ne ke Ethiopia take authority take government then me na like leadership and quarantine do make right pop they were they are again me comment ka state ka gon ki kambera dole ko chi ga right ko ti kana len ka legion di kan branya out ka way media so gone be government be involved ba control ba la government ko ba na ngi ko right ko mu go cha na ba ngi ka kai so what is your bill God, Comrade Gajul, it's a very good question. This question can attention may pay onto it. A very good question. Go and church, church, a big institution as you describe it. A big institution, and take authority. Go and church, take a church council. Can church need the island let's say in the context of Linguame, take a church council. Mila can wear something. And board mo jen kul wo government who can funding logic tin ko regulate ko ba ka kam guideline tin lo do ne mish rami be a leader but this qualification ka this experience me lo do ne ben right ko de ko la na ka jen mish this such and this mish to dual ko lo do be beyond church then the government will take over. Because there is separation of church and the state. Mr. Maguri status in church will deal with it. Michi crime, just something that they could discuss in between. Michi disagrees in. There's nothing that the authority or the government will involve. They will resolve it. But if it involve criminal activities, yes, the government will involve. And men kula question and kula tweet ko go kono bana ngaji go apiyo and Gambele take a church council muku deal muku like all the churches ten kono kupalton ka Gambele walk take a council me ku can yin kena discuss it me take a problem me da ka jak me dong de teach you me da branch ke de chu me da ben no me da ro yatin then ba kon meet ka that council there will be criteria to be met by that church in order to be allowed to operate. Taking, why there is no such kind of body, made a form again,
that will regulate can churches ten corner take. Ko me churches me can criteria no let's say in the term of criteria there must be a license maybe ba ngai o church me license ya kamra ke church council ka will be license ya kamra it will have a congregation. Okay, congregation to ninety. How many people that are required by that congregation, by that church to have such congregation so that Bakula are allowed to operate. And more, this is one thing go corner like Koken church state for establishing the wall. They took a connection with the government of Ethiopia and as well as the state government at Gambel. Why they're not coming out? And which corner neno because stage one koyang congregation ikin bachar chirmi it looked like chirmi chaga nangane ko and palgo online tin young people ko the show profit. So can they to go on and abandon kan ngaji ken kan they right they ka especially yen in ko to live show to lawo they can go they can benefit agon and what these things like this are happening ka yente mi chale ku quit Mede an kur ke ken churches to they could benefit they ran benefit they cut they ngaji go na muti chikana malado ke it is allowed in Ethiopia one you will often you choose whatever way you will often you don't need license you don't need this it's up to you then when you ngaji go can they have their own right based on the constitution in Ethiopia that allow them to operate whatever way. I think both state authority, state government, and kunala to land and kunala paltin, kunala to operate in the churches. They have the authority. The final say, oh, people if people are complaining about you. Here is the problem, Bo. Can I see people are not complaining about them? Koken Chinaro submit, Chinaro submissive. Chinaro submit a quote. Kokon take on which I know me your opinion on it. Chapale Jesus. Jesus a chol. Kalagato. Chap question. Question. Huh? Chap question. Kone to mukwa question. Lord one. This is where the authority will come in. Ko tell them go question authority to feel that one maybe they're doing this. So no more ngadamu go. Jin go ran. Go am pastor kanete wal. Here am elders. Rama elder kanete wal te ngai konke. A lot of churches tin nan ku kono recognize churches. Chemata makane Yesu te cha yapin wal. Minute and go to Bible thing what is happening here? Kon special connector with quantity start. Tag worry cham. Kina ni. Tananga line. Ni kon banda kon let it. Huh? Yana cha lama ka line ni ka telephone ni ne men. Pen na ni te fake factor to fall na ka Africa. Ni jin keren room wang we let quantity take first, second and third shift to let kana. Yani would to let low ne romro pan ko jin wun wara ke jin ni je romro pan ko la ko ni ko quite disturb it ne tell program. You see? And mo goran me chiranjak ban even interview ban rakeje ba call out situation ramanga situation into tin gomo bela kon when we are con then we can give them advice the way then they can situation they're going to and what they fix. Thank you very much. I think that's a good idea for sure. Could but they'll take a time pastor you want to get pitch but I'm one near at least 4 country, one Australia, one Canada, one United States. And then back work teach again this kind of young people into like what run out and then be a politician but then to endure media by religion to God you need a Malia generation and fusion the right of Kulakan. Bekan ku beran we read the joke dunga jalan boy a gorbo be joy so chiki money many pastor trouble and need to talk to go to the experience that I'm a pastor here I'm baben jof ko bible bo go chi chala sin bible me te tigi chik me chala ka bible me de nen a pastor we can have a lot okay ka go la me a pastor la ka go ni chik mo
Back begin a ballot. Then the door, Banaka Belling, Kaka. This is joke, this is Kalampara. Bang bang, Huh? tadi nak kene Bang bang. ne de gori Huh? jel tan dum tu Uh, na bel dunga kelil mu gamate ke authority kene dia la de chol ke police de ka kun dia de nangai court de ke man jigo ngaje man chalar Bible go. Bible chalar o baran shuel ko to make o biran clean. Okay. Ajen charwa chin ngo mo ke. yeah La je ko ne biran clean. Go ba gad fa shuel ke baran ba wood ba shuel. Okay. Che lat ke go ne fo o ba shuel le ko be che ke be bo to ge. Lat je ko ne ba shuel ko be kula clean. yeah Again, lat ke. Kajen ba if you go way back bo and then again a traditional way in the changaji ke Israel. Ko teti ya matin teti tin the Bible tin in traditionally and tin can Jewish medan can Israel. These are there ka Bible. Ko chake ko Bible gar ya to den gar ya ke their own knowledge. Te chikan ga Latin maybe that makes sense. Then people will not worry about it. But tell it in tell it me then Bible ro can pack la free it me a lot of it be take chignen be ko nen then ga ke ti loro de do ni ga Cerai go ya lo Ela ngan mi yeah gimana ada go along kilo te za thank you very much well let me go to commercial. Okay, so I think about commercial a little bit. Let me find something here. Yeah, yene ideal Tony. But I'm going to let me know. I think ten good bigger. So let me play one of the this guy. Allah golden chawna ba biri yakan gwaro da gicce fal golden you will come to worry da anan ke walle ya ana ko da ke yana kan walle din ban ga wuri go siri ni mo da yam kelgen tira la gwana biya ban ni wagan walle ala ke ni please please ber call let me get a kid, please. Let me prophesy. Can I prophesy? I want to prophesy. Yes. No one telling me what to prophesy today. I'll let you get a kind of Holy Ghost city. But I'm telling you, I'm cheating. I'm going to be a Holy Ghost city. Tell them we Holy Ghost city, but I'm leaving door. They're going to leave it. Huh? Yeah. But I want to show you what I'm saying. You're not going to get on the wheel. Go come here, but you please second. Today, I'm going to take a profit of God. Allow me to come here, you can go a little. And I check a message you're going to put the cadet. I'll me go read, baby, go to Go City, and welcome young better do better than ever done. I don't know, Pegasus. I don't know, Pegasus. The wanted to walk right down that which is a good Kenyan. Send me over the academic. Can I make to walk on every year? And also, just come coming. I don't want to just come in to get to the Gatol and come like continue the Gatol.
The door is a little, see you one, and we're done the phone man. Ah, so you got a but you don't have to pay the train. Yes, you have to pay I am sure. Allow me to work on every year and water day. So yeah, Panel Shamanel, and I'm going to hear Panel Shamanel. Mama, where can very well, very clear, very one, very yes, very bucket, very borrow, very bucket, chumbi kabada karama chepa dande. Two weeks. Okay. 2 weeks. Allow me to walk on you. So yeah, come here, man, you go back. Seven go on. I don't want to hear go 1 minute. Check and then we will take you. Check and then 1 minute take you. Wow. Kwa kwenye misleading a jerme. Misleading, kwa community mislead, committee talk catch. Nay, the criminal today work a jail term, prison go bear. And then she'll get that picture to take any can report. Painting criminally. Kwa with the misleading, can do tiani, man wrote near tiani in Nikin, till what can go. Bana advocate wrong thing, something we fake. And then when I way here there is something talk should got tada you out bank and pick. Tell a criminal should could youth because sometimes Latin confusion could win dealing malaran, carry about out order. But some mountain letter chicken criminal, the chicken right court, go right court, quality youth right now on any one level like food. Canadian don't know there any and Bakula, but I would confuse Bangano Dong and a man of God. Tell me, a man of God, tell me, a woman of God. The talk created here. Kwana mislead religion. Can use a tool for business. We go to manager, we go to yoga. Kawad was the magic on my look in the all can lead the Ricky and CEO Nikin. 10 couple couldn't be dumped in one take 40 years. So they're making a lot of money in the name of God. Go tell it, I'm right, not right from the path or go with me, yo. We can't will Gorka. And then by the assign state the mob both in lock or the mob who got in gold, it will buy me could will lock for free, we give you for fire. That right, what coin your again your sort of income. So again, we can't do with the not kite, blue couldn't one. Now, blue couldn't block over the thing, could you one, then Brahma go, Tana can win because the what in could be the is all about money. Right, what is all about money. Challenge for free. Again, who will you want? And then we just Doran Congan or Rim recognition and key community. Can young people like this little experience they knew nothing about religion? A term Quen Bible, much and record Bible, Quen, and then we will go now. Like Canadian Libera, we didn't tip up Widian Berconaga in the name of Jesus, the Holy Ghost, a pyre. Take on Malin. Well, at Karawa, the Holy Ghost, Bagulagam, fire. A little more. What Calium Kenyan Satan? Chagalium Kenyan prison. Quanala confused. Bijal get with you know you, Pilati, going out to a dog again, but you know, like calling a year the year long. Cut the point to cut the D and didn't go near you. Could magic but let we connect the power of Jesus. And then we did like we ran Branta Stark. Could you take a magic? But she connected on Jesus.
But now, Bible war, Bible surely a man of God. He a prophet. Prophet, fake prophet. Tell them shall prophet, world to continue, I'm not a prophet. Anywhere in the world, any country, tell them la prophet. Prophet, take a Bible, make a prophet at the time, we're not sure. But we can believe according to Bible. Tell prove you the past the prophet. Ku prophet ni I think bukan mengoke ngunde ngadela. Dia punya lah ni kan prophet ni kon. Tengai kon ke prophet ni. Konen kan dua me kan apa ke betul. Kau nyu dia, biji tabe la dia na mesti ta. That is the prophet. Cái amen go to amen cái amen in the Bible make a good for sure nobody knows. But no believe according to the Bible. Men cha la ban the word you tell a question asked. That's why you need one and believe no you need one to believe no na men cha la ka Bible in the only way. Sometimes it's good ko ba ngot question ko religion ta ba ko. Anything we need the other jagrudian ichala kon wando na dem chala ka Bible. So something we understand sometimes and critic madong boke away madong kit no yo. Cause sometimes it's good ko ba criticize ko chal criticize ni ba reason ba given why jago. Olo lo na. Ko ri me ke lu repeat kon lo ko ni wanda ko lo ko. So what and way men dab ji pa dab men ja ngi ke je. Terdiam la gui ni jen go tro ko jitin jen the whole your world kri me ke lu bi go rum te ka Bible ko ta ba ke religion. Tell me kind of like about history những người gu con ko te we mo to ori we mo ne to Bible. Ramishro de Christianize then be chu government cha lar ka Bible jen the whole way. We mo na ko ta ko ta ko ni nang baro. Then jen belief system cha believe tell question ask. But no we more to continue. No we more to continue. Ko we more to continue jen la we more we more Africa, Europe, Asia, North America, South America, Australia, Ireland, India, and we more to continue. Bulbul to continue, and we more. But no, you got time door. Again, die, deed, man, di die, we more to continue to correct die. There you more. Me ran here, arc space allow what you now want. We just die, detail, we more la buying a pin to continue. We more right for la buying a pin, brother Ladul. A year near space. Do ko die dear. Do con rot ka die dan bull Michigan cool. But what the kind of way job allow you the women to come call thing can have been near away space. Because never die a time door more die with the Bill deal with you know be pie with you for pie corner with your moon. Kira we more to continent. A land, but still a job, still a few. No gravity. Jen kula we bran chong kan bo chong ka dai bo chong ten and then tel piu di je dum te piu ja je de ho tel ling no. So to kon ka time do tel gu jen we mo na ten jen de pai ten pai elen ko le dia yu dia la ne 2 min kwel ka la ne chu te ka nan ke long ka sa nen chop ka la ne che ka te kon go world to kon ten we mo to kon ten la ba pe ba go ju kwel bo mi ne la wa pet wa pa pe ka ba mi ka na go jo ka la do ti kwel is pe ko na ka ra lo so to ko re dai ke mi di men ke we mon ko ja pen chu ko lo da ngai ko te ke mi ke mi yom we don't know power mo we don't know jen kula go ba kula something la do there is something ja lo ko ja pen ja ko te we mon te ka dai ba ke pen ka chen te go ra mi ja chup ten ke pai e mun mi tel piu ke ja fen te dar ka dai so bi kon ngai te kon da tai dor ka kon ju mo so experience dan well we want to continue qui con major qui je tai dor ku te ko re dai ka bang kon ju mo lau chi kon dul kon kwel kon we kon la we jen tin we mo ne ka ke me te ka le ne ke so we kon la kwel bo ji ne la wan pas ke ne la space ni ke jen kan wo ke land dien ba we mo kan ba kan we la kwel
What is the name? Where we can local. So we want time door to con experience and we want to continue. That's it. We want we want you continue to go in one thing. Ye con win corretin. I coin the land, but Dakalamoon. Tell the go content. We die here, Daba Congo, we die here. We want to did it. We want to continue. Blue Palanders, Kareniali Jalga 2 days. 2 days, Kareniali to good. 2 days, Karenial. This should get 2 days, good. 2 days, did a huge. Okay? So, again, we want to make on. We don't know the kind of. Land one get quality alcohol land is 2 minutes, maybe take needed to quick. Kind or somewhere Kalandian, we Mondian. We don't know. We want unlimited chabarang and not we want kind or chabarang. We don't know. So move on benefit reality till it continue experience very important. Meeting experience you want go along could not be like sometimes not be question. Jen Chajabi Kirobang ask assumption chogo. Media Unajans young talk is something do maybe something that's it they do. Nên khi talk có điều cần talk good mấy điều này but cái area để điều mi ngay chính là talk about talk tức là bên đây là ngay mà talk cái we con phải talk we con chân là talk okay thế đó come on cái này điều mấy đâm nial đâm anywhere in the world come on cái này điều tôi put yom come on cái này điều come on cái này điều anything come on khi đây người cái này có khiển quy mô đấy này là mấy cái liệu gì mấy cái này là yom cái lo yom thêm chân cái lo quy con mà cần quên đi quy con trên cứ chú nial là đi quy dân nan đi đi vô tiệc ok là giờ này nghĩ là giờ này bốn cái 5,000 feet 50,000 feet so cái 6,000 feet something like that cái more. And then ngay bị là we muốn we là này thế này want then we mean again want cái piu mà muốn là cái reality mà là mình là cái này gari cha nào năng cái thế là mình surely perfect dia là cái kai ni thì có wall thì mình dịch điên mỗi cái ngoặc thì cái này dịch cần lập tên là brand tag và cái này gục thế là we muốn thế là gục nhỏ tin thế là gục cái đồ tung ngô muốn để cái là cái này cái nhập cái nhà làn but he con the go the other thing can go con accounting con away take a tom thing again dignate in a mark a tonic in tachol can and nay tag power in an end puppet who can walk get go carry with the door I move a power top okay could go con can wear it and the well and take a walk be in Mugo again away chimoko can they con go follow they call something just in Mugo con ngoại có đo đi đo về gì thì bây giờ muốn đang là do đang là cái nhập của nhà là nó qua thanh niên trang liều này hoàn thế cái power cái mình mấy gì cái kia something be dân cái dia go về trong ban có we need those things ban cái learn ban cái study something but con mới power thế đó con dia là cái go con chú thế dia thế này lý dân mẹ chả mới cái nói young people go men go nhiều but Quran bad story thế là mình con chắc thế religion was a business to make money in the name of God. Institution, minister of agriculture, minister of education. That's the same thing. People make money in the name of God. A place to make money. Here a God could pay. Be God by pay. A place to make money. Could you like possible at bank? By you deal pay, deal to agree by pay. Did you do? Ba pay cái yêu trên rong cái degree you năng cái PhD nên ví dụ you want biết lắm đi bao nhiêu ngày mà you make a lot of money coach you go to India you know that if you learn something through education what that telling you Lord nung muốn như thế mà you learn thì luôn ngoan go rồi be describe be đi muốn you learn you read it you faith your institution you faith you learning and study you pay. Okay, so to let women human brain is powerful. Lang the me a very powerful. I just let you one. Let it point human body. Let it you one. Let it let brain. Big machine quality
brain huge, unlimited. We could do brain road expansion till unlimited. Share a time door brain. And also good, brain tell you good. The more you get older, the more experience, quick fan. So you see that in me, it's just a white something me. TDL already start in young God, young Ditka, you learn something in school, bad thing, good thing, and they'll live with it. Again, Pula, Cherry Mickey, 30 years ago, be a team. We team, why? Coach, you're a tall woman getting it. The body rejected, getting it. Very pin broad liab and broad liab, low liab, terrier, take it the job. Because you know the bigger noon theory, we could team over chatting, go to sit, get large and they teach a store bigger noon, bigger noon with talk of blood. But Joe Bra, Joe, let them bring it. Joe, let them bring it. Okay, we do a Bra for the time taking it. So, in way, nature can get your charge. So, get a powerful. They can't blind fool and I'm a fell, make it in one chocolate. They're now blind fool. She may not con blind fool. She may have con white post, I can't brainwash. So you tell a question I ask. If you give the look quid wearable, is good coach child, you can out and but one question about negative. Why something happen? TDR can human thing, like a brain. Anything the land we mourn, anything we are new yet, let down a brain. Could you not fair, fell. We are not yet come away a burger, to get a function. I just thought now we move it fell too much. So, both come to go back up. Cho bao mal chân nas, từ này từ nuora, cho bao mal chân nas, cho bao mal chân nuor, giờ có điều mình yêu đi thôi. Cho bao mal chân nuor, giờ có điều mình yêu đi thôi. Bên người nhớ phải có polko, giờ có điều mình yêu đi thôi. Yang yang apa ko ado tiada korea yang dipo waran war maran war yang ni yang karena mai yang gawalnya tak dun yang janja waran war maran war yang ni yang war karena mai yang gawalnya tak dun yang janja waran war maran war yang ni Jimmy Markanwari, me we mwang below you tell the young, can I young, and not take a midorar. Jimmy Markanwari, me we mwang below you tell the young, can I young, and not take a midorar. Take a moment, and not take a, can I woman gung and I young, young jadwal mayan. Cái moment nắng nên nát thế cơ, cái nào buông măng găng nên ai chẳng nuar chẳng chả đau mây yên. Waran nuar wa maran nuar chẳng này chẳng nuar. Waran nuar wa maran nuar chẳng này chẳng nuar. Cái mai mai nhang cái wal giờ, đặc đôi mai nhang cái dàn giờ. Waran nuar wa maran nuar chẳng này chẳng nuar. Cái mai mai nhang cái wal giờ, đặc đôi mai nhang cái dàn giờ. Waran wa maran wa yang ni we ben biro du palpin me we ngan di yedu mal yen tawo mai ne gang jing war we ben biro du palpin me we ngan di yedu mal yen tawo mai ne gang jing war ta ko kurwa gang jing war ko na bom gang jing war ta có kurma gang ching nuar kona bom gang ching nuar wara nuar mara nuar yang nei yang nuar kana mai ma nyang ga wajia ta dun ma nyang ga janja wara nuar mara nuar yang nei yang nuar
Karmai manyanga waya, Dagadoin manyanga yanja, Waran Maran Yamini. Umadajan Gwage lum de la Ramikam Yuke, Ule de la Ramikam Yuke. Umadajan Gwage lum de la Ramikam Yuke, Ule de la Ramikam Yuke. Let them think that I'm my borke, Ule Chavla no tuneke, and young Dane win. Let them think that I'm my borke, Ule Chavla no tuneke, and young Dane win. And worry can I tell can Madung Tila Luderamidi, young may acquaint me another roll can yal, Yanla why acquaint. That's how. Maria needed a look, and Madung Tila Luderamidi, young may acquaint me another roll can yal, Yanla why acquaint. That's how. Warren Maran young Navy young Wara. But my younger warrior, I'm doing my young Yanja. Warren Maran young Navy young Wara. But my younger warrior, I'm doing my young Yanja. Warren Maran young Navy. Tu con quale giuga share kusa boyo Salengu metuga kona lam Ejenengu metuga dura lam Na dura tuwa bamba zanya dura shana Idara gwa mi kona chunga jauke Denwa gwa mi chola rain dwarka Da kwala jegeti daga rola kausong Danwal gwa mi pasul norawan Da kongo mi kala kon werkel La dora to bi rani norawan bi dor ben la rani kon norawan Chawin na tu kon jani rei shari kon Aram nyurga wa aram tirade Biajeng ma tu kon jani rei shari kon Pel kon along lo wetela dormi len kon Idara kwa mi chala kolin dwelkel Den dwar kwa mi chala kolin dwelkel Da pwale jigeti daga rola kapshon Elengu metuga kona lam Ejenengu metuga dura lam Na dura tuwa bamba zane durmi shwana Idara kwa mi kona chunga jaukel Den dwar kwa mi chala rain dwelkel Da pwale jigeti daga rola kapshon Den dwar kwa mi pasul norawan Da kongo mi kala konin werkel Dedi ti mani wal te tala de monden Bidwar tuwa bawa tong le winwar Lem nyala twala tit ngolaten Idura bini jen me daba nagbang Janen te jol yu kona long kam dore Kwa wich ke win me diko tala dor me lenkon Janen me tu kona tala kon jongkel Ela me bitu me choli nwerkel De pwale jigeti daga rola kapshon Elengu metuga kona lam Ejenengu metuga dura lam Na dura tuwa bamba zane dorme shwana Idara gwa mi kona chunga jaukel Denwa gwa mi chola rain dwarkel Da pwale jigeti daga rola kapshon Denwa gwa mi pasul norawan Da kongo mi chala konin werkel Emu me tu kon, emu me nyun kon Kwana nyurga share Kwanen ken mani dia leuni ken kantori Tel madadan lejene tu kon along La chichi kon che chamera mileni tuk La kona pelde habe chonga day Elengu metuga kona lam Ejenengu metuga kona lam La dora tuwa bamba zanya dormi shwana
rola kapsong. The Nuer gwa me pala sori Nuer mwa. The Congo me chala koni Nuer kel. Elengu me tuga kone lem lem. Ejenengu me tuga dura lem lem. La dora tuwa bamba zange dur me shwana. Idara gwa me kone chunga jaukel. The Nuer gwa me chona rai Nuer kel. The kwala jege til daga rola kapsong. Ease family prediction. The Nuer gwa me pala suri Nuer mwan. The Congo me chala koni Nuer kel. Yeah, Nuer. Jump your might because you motion gone away. Jump your might because you motion gone away. Call your might because the motion gone away. Call your might because the motion gone away. Call your might because the motion gone away. Tell your might because the motion gone away. Shalunda yan bido to wa shalunda bung yan bido to wa shalunda bung bisunu Uganda mai wena
alone or walk on the Bible, where you are saying. Yes, alone or walk on. Okay, two lot male. Ai, malu galang farga. Gari, nanti dia nak kuih wajah, kau nak kuih wajah. Take talent me. Take two papers like to go come here wa kan like and then backfire but go away to go nyok. Oh, Kakela nang 2 hours and something minutes. yeah, la report. Ah, Yeah, tell a lot of mother dang. yeah. Ah, very long time no see ma. Long time, yeah. Eh? Huh? Yeah. Now busy. Kau dia busy. La won tama ci janga show kwala quick maybe what a minute dot go no be banner running. Yeah, by my water, the mesti kata. Okay. Yeah. Ah, target time to day. So jen topik ci link ko ne tu kon ke yang gor ko ni ke prapen ne. Ko ni jong ni am den ba ngi do gol pe ku ni am gor betot. Gur. Ai. Ke ba gwanda wana bu yo go en prapen la ba ngi le te men en ku du. Kana ne gur kan ala you ala yang men bang men den you te kan men don. Ai. Jadi kan aku itu lagi la bede na no ngriek ti dung ba kan malat ti bari ja be na na kata ter ka be na na mol tel ram je malat jen dung yun wi fal be yun dung wan je jen so Ai. So ko be wrong bo and then cover let me add a little bit. yeah Yen ngok menuen ka way nuen ke local government ka gambela. Ko government na de go ngok ba ka facilitated jen kula lat government on. Ka ngok dial ba ka lat ke license bo. Te ma balat bang te license. yep Ko jin mu wi lo ko mi ke plastic wi ya pe jokal nat ke kam kalinat ku ne ku gul pe nen ka kan license government jin criminal anjene keda mara gambela karwade jenta wini dial tela kon ga wika Nigeria chagal re reacti ya gambe ti ya gambela manana katila lat ka ti ya got vile ni kon ko ne din ku gor ko ga lo cham kan ga anjene and then yo mi cha hol lengo wona ne jini wolu mo la de bakula tene di kula giyen ka sidi ne to kula woki ji tong mi ko la tene di ku ga the long to anjene bari yo mi ci ko ban kon ko gor kon gona ne bi ko kula chat ke nyin kon men nem bane ngadi wo ngak lat ka ke business da kan ajena ko on pal nan pal ka Christianity ne kula Christian kan men cha no widan mi wo guje ko gol but they have to use Jesus name ba ko ba ne to ba ka jaga kan jin point jin government bu kul long tin na mo ko ne gur go ne an government kana ko na mu kan shigala bu waj bara crime jongwan ajena bu waj ba tel economy ko mi jin government mi shego mot kane tan ko ga gambele mi shego jan population la wal wakol dum kula wo participate ne kan kamarke ngaje wo wajere ko long na garden ko te kana wan kan lat mo ajala kan ko la gorgo ne point and government of gambele ke government of regional state ka gambela gor ko no bi ka intervene chika bi intervene bayle but bi ka intervene ke policy me goro bad balam ne je agwa awo any loko baro just mu wa waje go na me shin men lel kane ye business mi yara gat and then baga jako chi bo bre jin point bi jen bi wo go dum bo wutina but chi blat ke ri ame ko ngok dia lat ka andar ngot ko ne ti gor kan wo baga ti ko kon tan ngati go religion chak ne criminal meda yep chak kan criminal ko kan criminal medan ka European medan kan gane di je
kola gur kurkulu winya win mi she ke inglen an mu kwala won ke manar ke lu mo juwai ke man mun mera ajene ku yer du la tul re yer bi alo te go yin te tin ko te ke na ga wan ma ajen ku le gu yo wa ga jeng ma america man australia kan mani wi di ali kan go wajja ci ga je ga mal medan ha ko wajun ci je sin ga mal ne medan ne je kon ko benti wujin je kon ga mal mana dia ku je ne kan ci chu yo long ci ba liu da ro ke ka cha ga ba cha ma tol ci bob ka ban ci ge ka ban cha ga ma da ko rum soro ata mo kon ne kon en ten cha ko ban da ka len yi kan ku je ka kon ku li joy da Yep. ce jan so ran la je ka difficult jen medan ne gur ka no religion me jen bilara ba control mechanism go ba ku create and then ko ba population ba ku control ga ja ko mi linge da ya wona ne jini awo bu wucen ko ro ko ka di bu rem rem tan no da torol da chot ko wali baga ana mo ana ga je go ram je jagan no an en scription mo ha karam lo mi na dol ya yete mo wun mi yege bil gede da mi je lo ko fi jitu kon amu do ko fe no ne ngada amu do ko fe no ba chot wang li ba kam ko jana ko ko dal go go chan ti le ni ka bi je ba ken ni na anyok te dia lela to wi den bi kan wecha to wi mon kele mi ye kan go koronda ba in a very simple put kadarana mal understand ba gad kiri kana gorro mi wona ne en kir ka gere kir da kon kuli jien da kon ngi ke wi mon kadaro lodbo mi char lod ne no ade ngat ne dia no kir ka gere kir bo fi jen gur ne wona ne kon ala kum ne kon kanin na Ethiopia wa ko Sudan bika latkel kana kai wai nan da society da ragwa kaje ko mu ta guje won mun latke woni ne jagwa ga society cha bija iba dragon ene jin ko ram jin ko ci gar yalu mod ke tan ko ina ba bin jogo e kon te rek mi ne nen te mete ne guru ba ju wo ka bi hu ling ni je ala wo guje malat ke ne tok ma ci yar wo ha ko je na ngudere ne no madare ne no ko ile nen ke we india an ruba mi ke karai mo so kon ban uni intelligence ban uni pel kan ngai lat kan ban yuto ha awu kon ci an tama je ko da gore wona ne gwe je gare roland ti do kon go free ke tak ti hakalo ci an video fay kon go ira dum lat ke ni economy o we inde kon joj bot ke we inde kon pel no ga je ke tung hor na me a gor ga ne di ala maram ku gor a gor ne ga bilik bane kanare ga wani rikin ko ne wo ba ware cin ka ba ware ka ciwo da chaka ne te wa ga lon nan makan zingin nan se teram dai nan te ka wai mi de be nan ke boy ani ko kon jiga bi zing no ngo dane wo ka india dane ko dane wo ka gambele dane wo ko dane sukar wo ko ba kul no ba kul ban cholo woni ne re ko te lat ka tin e market kiyen rul ka wai wana mi cha wona ne to ke village ka ne to ne ke city ka ke activity ne to ko lat ka sure cha ka ne te based on te lat ka tin ku bi je ko ne da kon la ro men ban la ka ban la ro bo bi to kon ke sp to kon ka flag ana ka kon rawti okay milen ko lo ngot re tar jen ka jawu ma ci kon kula lan ko ma tan ku free ka ga ngwande kon an free ngor ko na wana ka buma wana ka payam wana ka county wana ka state bana mila cha mi bana ku ai cha ta kai ko miya wan mu waja ete me pa ben James Chol take echo okay long time ai there you go James take echo ya di ti ke tam da ro da mo di kel wo ka kan tam na ro yeah tikel ko on at the same time janai di kel mare ya gawt dara ko ba permanently ai ya ngoro more but to fix it then okay ladin guru bana lat ka bana free ala to awo kon wana ka buma bana serbe ka rok an mi ji rok ban bar nan la ka kene rok nan lat ka ser wude kon penu bana serbe la di su kon bana ta ke it internet ba serbe ka nguno bana serbe ni ka pon rok manan bana ka identify wo tri ka charo kon bana ka identify wo ne mejen markada bana identify wo ne mejen wotin ni kon bana identify wo ne mejen industrial what ka porting ka biet ka nguni in lat yala kon
bana correct and then bara nyo wo payam bana wo ka county bana wo ka state so ka to reality ka kan goro ba generation kul pit akan bangi ka ka bana won mi chala turiang bana nyok na ko turiang bana utilize ba woni jin ga dam itani tin chen go dora bigen chen ka bana new civilization no bana accepted ba che panan ya nyam kel mi chana ne social media do je garman ngi man do ke je awo jin shiram dong mi che ji che la ka market ibe cha mi jin point kinen ko kan mi kon chakalat ka market kai we mini kon dar ci kon longa lengo ko jen a system which I utilize for years ne wona na a system go ke system je tela ramagoro wo da revisit de kul revise go de lo de nyoko jago go jen lo ko ben ci ben ci lo ko mi goru wona ne bu kon kul nyoko yar ci me akon yar jalab antama len lo ko ben len ko la ba nyoko yar ke ci lo ko do man so gur je wona ne pankin ne ko la ta ka torre baga kam ideas to baga use baga turn it to ngoda kan ngoda to baga use to control people chabi uni religion or region da kon control okay ne de kon de local guy chicken business midi promote through local ko let's say milati ko congregation with 200 people kabi ga je wona ne te mu gurgo bu ko dal jaba la lo ala waram kelite ga yuru korbi en nga je ga yuru ngwan long to yoto money okay so kan ti dial kan ti sama biga gotti ni yuti cera mala lel ka amerika wane mel bilang ne ale law yen biya yuru ngwan biya ga to ne lo ko chen ko yuto rorun ka kan ba kula kam gai bolo ko be rehame be storm ri be bele lepsin any store ku yela pal en area chen yenama ba wote ge investor michiban banki kundi alti ba ga dak dia kula jahla law tel ye mon nyoko ko go mo cha kam invest ka yu kun tel yen ka to ne lo ko ala yu tel yen ka to ne lo ko ka kan kwala wa nyoko kam rando chen ajan we na ne to da amerika wan me ta da ko yu ko ko la kana ba kulo nyoko kam ran ba madi me kul ba nyoko le kam madi me bon la ko ke ba mal dak en ngi je ko gonne ni chan ko gonne ni chan kon kan kwala mal wa dak ba kulo nyoko kam investor ba kulo ka kan wa daga la char to ko ne highway ya damandan jeme chol tiga ko madi patia mute ai chemio nui okay an bo milling kon ba ma kon len ya yen take two tab open at the same time ai so message go bana deliver e bana deliver cordial awo kon tele medwal kon kaje cha jong ji chu ko du chuje fal but fal in a good way chuje fal ka we mi bugul yar ni community and ko we nan ci to ko larmi to ga mele da be chuo ka kan no cordial ka so sudan kan kon je ko and market gor na kejen kan ni di alimu wa pin o market law wa palmi temba jektini kan an nga je ga ko community ka je ga ke economy in general okay so jen gor je wona ne men gor ko no ban lelta telewo jin nyal telewo jin dol telewo jin wut telewo jiramdi ne dial big participate ka market ajen nan gor ko no ban le tele nyama bala do je nen ko nyam gan nyale do ko pan gan mande ko gan man ko ne do kene wodi do kene ko ajen en system je go mo ajen income so kon ay boy ka je la jen chikana guje la ngari chikana guje la nyal boy kene la income yeah cha guje la human being mede wodwal ko horde mede la otor la jen kedere comedy la jen cha guje no boy kene je la income dien ka guje ga ma ala generation ye kon len gat ken bu ino do kon gul mal to ne ko nyama dum ki nan do ngi yene tin yezo kana cho kayelo ka ko lo gi mede kon motin yeta ro ko to kono du nyal di li gni ko jilwa ko en mental to mati video na don ken ngare chalu scripture la kan ga ko ni ai chimana no yene wona ne temila de yene ne talat ne wa mali ya o chalar ne di al baga chwele aka wayni medan ngade a bible bu larga je bible manan a tradition ka jike ko ne kan ka wayni kan yal ma kan ga chwel mi gorga na ramabor ne european de wan ma jike no gor ci culture ndo kana lo ci culture den
but the woman can bro she can tung one tea she can kala and tung one to me she can kala medan la kan chwala ro in the ne dum ne dia kejen we je ne mi chwala adam kan jeni en kon jito kon jini black man no to understand ajana kon ala jogo jisra yang be na man tu te ma do lu ko tal we da lu je ko Christian ka kan ne mer Christian na gondo no ko ada man wuri Muhammad bo cem Muhammad cem be bon ta ko tel ma da mar lel ngrami chega ko kan ne mar part of it kan ne mar mu kan ne mar muslim kan ne mar mu huh? So any society la te ka weide munga da kot ka ja ko wi mon makel kiden la yen kula ta ka your own tradition munga den ko ko ne turbil mun andama ni ngat ko biya communicate yen kot ka ja an turbil mun la your own kar mi ke jago biya lele no ajana kula gun medan la ti ka biel bitaka ma biye bitaka ngu bat ngi je won ko ben chala ko chakal ku kan na cholo ngondo kon ke chala den ta den kwal cholo jawoba ngi ka do jatin but gurje bu kula communicate ko chemen chen western world am ku communicate ko through Jesus, right? But yeah. make no Jesus is your but they have to communicate with God through Jesus. Yeah. So on time micha ko ka Africa ko yar ka je religion jaramu bor ko ba ngol bial ko longa yar binero lo ku meri chemen cha ko to win to one time ka Africa. West Africa ina mi ya go ling so then go je wona ne gambele yes ko gamel mi o guje ta cha civilization mi di cha tok tin nuore ko ne din wan tin read and write ke tula roje la kwar wala jen wato kan dol gorose so again ne big deal long kan ne wan ka ba big deal mani chongo do den ko wono chi gomre ko na foto wona ne ne ba nyok mi yar ke chabiya enjen ani men banelel oh yes ani dor ba license ajena ku ka wayle man ci cep ka je ko ba ngok dial ko ti lel ko no ci ya ko lel kan ajena so ban ngok ban ka jaba ka lel ka ay chuna tera me ko yor ga ne pan ngaraja okay ay chol bi yor mane mo ya 5 minutes bi yor bi yor so ni jana go ran ne te ba mo adinin la ngo da busy go ro de ba ngar ba yo mai nyoka ni jiga leng yo kana ramadong bi yo mane ngatang da yo mu yo jo dia babala de ngadi de babala de nduna so jena mo korga ngok gal ban kay lel ga license ci kon bu ngong ka tinje to community dan ko to community dan to ka American community one to ga Canadian community European community money everywhere katin but la del na ka ke anje mi ci na ma to bina del ka je yo to binala go bela ta mi nyoro ben ko generation mi ci wo nyoro de je la te rik tu wane yange anje ko tin dia la kon weekend ga go week kon ga ci go keyen so bana del ka keno manu bina wo ka ngade kamen go ne jen anje so ndama ro la na kamra and then be jëm tang ya lele bi do kul go no customer ni go lock yeah ay thank you so at ala da wala ay thank you mal ya ngay kel bo ke la jin chali den ke chodo ya par ngai ne point do tu lot do ma tu chala tu chala tu oh ya tu na tu lot ko oh yeah so how are you doing young man jari kaira oh no let's see how are you doing wago ngum chi at ko mi chi at ka your profile ko dong chi tu na chi ba jo bi ben tu ra ke antame ya ko ta ba tu na ra yin tere ma lo de la tu ra ke wajene kel oh jo ne ke la ka ji okay yeah thank you very much la yin đóng bây giờ nó lùi thế gì giờ có những cái show đôi mấy chỗ là public show cóที่cái này ngoan là cái gì cái nó cái toàn Sudan cái everywhere cái Europe cái Canada cái America cái wherever so
bây giờ mình nói gì vậy topic cái ba cái nước ta gồm bây giờ was struggling ở đây I bên know. đây That topic cái group tin cái prop cái Christian community when you just media right cái group. oh okay Yeah. Right now cái điện cái là cái này group. Cái này group ngon. Group nhẹ. Group man. Chicken là group. okay Right now cái điện. là cái your reaction của người you know go nó ngọc can go nó material worlds go nó nhớ go nó quạt cái and all those things Yep. yeah chán biết dispute cái gì chán đấy giờ nó cái gì là chỉ go you ngon để cần cái trả lời là wa you know để mới giờ là đầu wa mới ở đầu là chính về cái betul guru ngwanda bujo la no re ko bit do joy birama bara yok we la me we ta boy ran te ta chike wut be mit ke jen kwa to ke bet ke ko ikon ne te slu no ngwan la be slu ba ben ni ala ma be dam la dong be chieng be wo ye leo ga dong be te la fin la esque be nagana ba cái đông cái tổng trang với double way có anh double way và bé đọc cái chân đó bé có dân mất bật chiên cái bé đọc bé mua cái dương mà đi dân là cái building là dân cha long rồi so nó đểรู้là so là dân world mà wandering world có là cái gì mình cũng là go để cái nước gió có dân is our rich yeah to thôi yeah anyway là take the right direction là dân thì we na gay có dân how to control this có dân trả lời and ngari almu and shetan te la te kawai la ke jake lishat cha lun no dan yen ne ken cha ali che la chik ya la ngur yen ne cha ga ga africa ko jin work right ram right wa jen ka dial ko lo ken jen christianity ke jen christianity go đó mà là giờ là nó cái go để nó cái là que go để cái Africa big go do biểu là open go cái này ngay con này chỉ bên là cho nó cho nó gặp qua dân Christian là Jesus mình kia giờ như là như pen cor đấy chú nó đi ăn bên là dân vô nó nhìn con đỏ có dân là which one là chẳng ra một cái xiang này là có dân mất đi mấy anh đã còn cái biel và dân quật chặt là cái này dân cái giờ và biểu nhỏ mặt tin cái giờ mình nó cái dòng bia nước bị cho là quật nè cái rún hoàng bạc á cái giờ đấy là ngay còn là trực chú thế còn thế đi là như every business nhìn cái là nhìn biết đâu có another malwal another ma bie cái ngôn dia là kan in business la me dan je kon cái Equatoria với tăng cái Nigeria cái wherever có dân nó quân dân là đây quy mô cha lên pin cái chút có mấy chiều mấy quân dân này mấy chiều có cái này từ cái giặc mới biết cái gì cái bên nào phải sao mà biết mà mua cái chưa được kia bị chưa được bị liên quá ông bị nhóc cái dân chưa rồi dân là này là dân nó đây mà bia nó đây cái ngu ya có thể là con Nuer con mấy là con cha là mấy giờ là biển
mila này là mà chỉ nhà đẹp là bị là thế ngay rồi cho là thi là bắt tay cái word cha là nãy cái nó và cho nên yang quật và dân phải được quật được cái mất ta là cái mẹ quật cho cái này là quật nó quẩn dân ngay rồi dân biển cái này quật cha mình là thơ nó đi còn một cái go rồi cho nó chỉ còn một cái ya cho nên cái là dân very good mà dân ngay rồi là topic đó nó you're right there là dân cú rồi dân phật là cái là lôi chuyện cái đàn kia dân yeah chân liền là mình cú mình đây là nuôi message your message now right now when we kalau kini yang mana di jawab gor kana mungkin ke kain ke juga gor ke kain dan bagai staf dan gor kana yo kana nyar ke gor kana man ya manan ba là để mặt cái này nó chỉ bình thường là cái này chỉ cái top mà dân topic đó nó đây là vừa mất cái này nó go right đây là manan ba để mặt cái này đi right nó muốn rồi là cái dân cái cuz law yep here correct thank you no problem ya là kan này của kan cái này thì chúng cái là kan này vừa yeah but là chính chú nó là lưu ra cái bên này nó cái gì mà bị quỳ cố dân quỳ cái chú nó là quỳ cái xe đó commercial yeah dân là dân commercial mà cái này là cái media you have to be friendly to everybody so ở làว่าright đó but chú dân ngoan nè là cô dân này cô dân nào cô dân ngu cô ai đó là cô dân tức là định mất la như vậy but dia được cái gì có ngay gì ai đâu rồi dân này chứ cái long way cô như dia lên trên đuôi go quá thang cái bị là nó rất là mà cô làm thế này to turan đuôi là mà đuôi đấy thank you yeah so anyway mình khuyết cả cái mà but mình khuyết art cái này mình chỉ là với cô là bên đóng đây là bà cái này còn có dạ khuyết cả ra biểu mình đến là ni chero ông một đêm con loi kelo so right so mình đến là ni chero ông một đêm con loi chawa so right so pon con ni chỉ khai nia cái shol con nanas ne sane del con dom ni chang mi chi je kolo con e del che ko kla chi tar chwe jo en mara ite con abdial mi cham go den tul e ko ocean meni kur chinir kon su ishinos chwe jo en mara ite gare ideal hamme daga jet ken mon asala go mi sha chang wadin kalus koni jo chirala kalana bel suka meroin ram kala kon kangon na mishal no anani chin bum niken he changang cha shandan ko shi bom we kon su menden alani jaro he wong ode no loy jawa shar right so menden alani jaro dan hong ode la me kuswa onwar pan kon ji kai ne ka shal kon anas ne sani jal kon dom ni chiang me chije kul kon e chelat che pokla chi tar chwe jo wan ngara ite ka ngap dial
mi shango janitor eko chana meni ko chinir konso chishendas chejo wanware tekerwe ideal hameda dit ken monmon esel gwami cha chang wedaten tawten kalus koni jos jirola kolona bel suka Maranaram Kellakon, come on, and Michel no one late in boom nicken. A shangwang shashandan, go she bomb, we con so here. I couldn't know in Tiam jail. Yende pull along at them, but none in the shop come a jail. Banana the liang come jail, banana the lat come jail. Whoa, Shangwang, Hichilia, Samias, Hichila Connicari. I can want a man in the Piscan, it is a pouring gur. Kunokonirun, Colonel Banje, Changawalpin. Medana lani jaro, Honyamme dumani, Misulia Casalona, Medana lani jaro, Oh, con mishang welne, the goidan benicocon, Medana lani jaro dan, Oh, Modelia me, Usua, Unwa, Pon coniji kaine, Kashol conanas, Nisani. Yel condom ni shang me shijel kalukon itelat she kukla chita chejo winwa ite kangal me shamgo janitor eko shan meniko chinir konsu chishendos chejo winwa ite karweital hemedagatit ken mon Ezela gwamisha chang wedatin Tawthin kulus koni jujuro la kulana bel suka Miranaram Kellakon kangon ne michal na wani naitin bumniken Ejong manga shashanan Ko shipom we konsu Lena bom no kalon And Thomas Jordan to come to an end. The talk, were going to get 3 hours and 30 minutes. It's a line near long. You need to benton. Yeah, many ideas right. Can you? Can you write a joke? And Jordan will write one can Nuer Christian pig prophet. Go kind it in long to Gambele. Occupy. Many artists, many area can land. Ke Lucas of Sudan. Baga joka yene je tell me chalo guk am sure de guk am go ngak ku shoot ko skat ne ti nywan cha ga bran ke je ko ba ji nyara mo ran ko walen per loide ti ga dien go ba ti ko kum ku shoot ko na ko wona ne a man of God ki woman of God no till the dicken dial mi ti kan work right ko la work away the dien therefore me de lay loide chi dun ko jelly ke mission the dien kuna la blind food allow ko pesticide be destroyed ko jelly ke business do cha de accept kan proper ne diana de gambel kana de zakel ka Ethiopia in particular kan dial ka criminal ti guru de ga yen cha ga de tiana de yar ko ram to la ja yar ka che ko widen mo de kwa so mi ran ben ken nyam ke chotre ne ke dien so we can believe system we can believe ka pe karun be la den bo ya yene ne dial ta ka proper ne dial long to lu ka ti kain bi yar kan do li tian gur kan yo command dial ta ko west ko jen let kan so tell me shall prophet ram me chora the prophet
one kaika a criminal. So Gambella go back clean up go, and I'm going to take back pastor law, but they'll take a certificate, but they'll be a register, kai state. But look who's about the nice for sure, ki look who's done didn't him, Gambella Ethiopia. So they'll confusion. Ko cham da been from nowhere, name one, to make a law. Manala yen ko wet ko wo Gambella ben law, the navy mission and to make a law. They'll eliminate who was don't take a financial of the fort Canadian. Su yene di alta Gambella tin choro papa ni chagwa look who cha confusion tell me la len tuk everywhere ko bol manu ko den along je charo ko go ke ba mo pa na kibis so right ko ni changa ko na weekend they let get Saturday and Sunday that's it darangi kwato chu Monday to Friday go na learn out so right ko bi je ke weekend ila la le so ne dia busy ka pasal drop out the dog and the title shoe ne dia fake pap and din chwana mo kya kai so talam la prophet nothing called prophet can we land ne dia la din kai ni the book ko te ti yung wana diyan ke wait before can happen but you fail to do so ko yen je kai ni nakana the bear diyan ben ba diyan ngayo but wo chang me ru du ba tu na pink pai bakel ke pai baro ke neck free week mo taram ki mo prophesy nobody came up prophesy. No, nobody. Who in fake prophet. So tam prophet they believe you are doing prophecy. The Ladiana can deal command prophecy, woman prophecy, go good man. That's it. The prophecy don't care it's all about money, it's all about the girl, young girl, kind of time man that always go. People go who be support. Again, men na go look yan liang de ngabor. When the Canada kan dial baka luku the baka is ba investigate ba ngai for sure ka luku nang di chenga kambel don ku kambel ke lene wi bu ni ka luku di nyuma cha too much china ni chitar ka islam men the win of ka world sometimes ko don kinian bi Allah akbar ba dual kit ka sandarian dan bi ne dial bi ka no biliang ma ka tin so chana ba politics ka too much politics ka too much so kon che go ba gar ya je kaini kan go de alta social media they making money let ga la una ne chit ka Christian CEO ko wes evangelical church ke all Lutheran pastor de la take look to la right television ka media all the time yan wele ka so they making money chan abo ka kan go tele go chora bung the amran e good they don't take a me you take a wali kana ko to be ran take a power good and by go bina ko chamo jum to ka so tele lokan good kan in the name of God so nim yi the yi the good ko pa yon me so ne kan dia you kind tele prophet lo yan leng de men be to cha china we didn't bag ke ko bukan we ko ne tika some people right now ke because ne mi ya men balat une benawa ka authority look the gambel ten panatin Lutheran Catholic United Methodist Church you name them kan dial baga dil ngai ka look the dang di which you want too much then one denomination ba look the baga mat to tell what to look in the wrong thing one denomination ga yene dilwa with limitation ne dem lwa ko metale nen den tere chap ya balwa ya mat kel ko lwa gano dide long di take ship first ship ka second man third is good ko the same denomination ko believe in Jesus how banar da ga tin one because of money mutin je ke Sunday a lot of money mishrano go ki go jala wonne tele control them you don't know why you then the chung the division ko ne ba mo lo da la ke ko ma chalo da ne you ta ma cha ga cham so kon ba mo lo da yala na mo division ko west it's all about money and what the pastor no chima ga chan ka la ke lo one denomination will not fall for free tell the mutu to ko muy ka lloyd bin blood ko pe je fo mu ba te kan mo na ga division then not fall for free tell the mutu to ko ta ko lo tell mutu ko ko tell mutu go for free do you think that is division is everything's all about money right ko ka tell for free ga me la mi de mi en to mi cha do ne mo chu ko tell mi go go den
Jindira la de kadira go la ka biena pastor. Chade fe ni na go pe tiang. Melalia no kane de dotin kane ti lan to. But ne ni to go de go no yo shot ko ti de ba ran go la de. Men mo na division o ta lo ko je ka lo je ne pen pe tin so mi do ko set chade lo go ro ten de tin ko go do ka je de kam enara. Ti pa na de kam do tan. Mi go no point 2. Right, because cha brand cha place of business, makanya man, wana bribe, do good. Can I let can men of God, can a woman of God, I mean, a proper meeting like social media all the time. But I'm like, but a less, hallelujah. One week later, okay, 2 weeks, one month, boy, and about somebody, but take a yo, take a be any yoni. Because you're not, your corruption, you cannot calm down, can you don't take it? Then we didn't you can share big picture, weakness, emotional thinking. So we take a feeling, oh wow, hallelujah, God is great. No, that's an emotion. Emotion, chagwa. Chagwa emotion. God knows what we understand, we question, we wait. What is this? Why? How did I show like a prophet? How did I go good deed? We knew the go. Shall I get them right over there? Michi ber dengan kebelan kon akan waya na attack ber besar kon dia alana iyan ke kan gue ko rete kan michi ke biara chin disappear why who can neno who can neno jalan nada ko bu ni je who can neno be ber ko ba na kan gue tekken ni why beken appear nya gwa ni ko tel min de ko tin bi ke disappear bi ke na ke bi le yen ngamel wo bi yen ngamel wo gadis. And then you can go insecure, you go, you're building that is hallelujah. Amen. No. Tea ni gwa dan let plan, not the plan the bel ko ban ren kum kan prophesy bi ala na do bel ka plan ko bi na na ta. Banana ka berbesar, banana ka ngada ka full court ka, banana ka yitang bana. Mungkin ya la do in go dia win dia don. Kan very pian ko for improper ne. Mungkin yen and before can happen. When you do the kind fake prophet, you guys lying, go yen return, go yen man, go yen you in the name of God. Chicken prophet, go can you number can. The dear Salam and Daniel feet. So make a yen gook. Then you want to lose the bomb and bell and look at and loo. And we have a war. Camara money can occur and everything the power of God. Tien ke lotin the power link with ye. So the end and jailing. Tang weekend go camera container de yo na ga ga ko ngo abara ram go ne ka lu ke lu ko lo da na lo am tam cha je li ko ne ya ko tin ngi na gambe nothing de long len ko ke yan liar so mi choro puppet ke lo ti ke pa ti ke lo ti ke ye ko tre du lo di do long len kam ga ne du don ti de go do de ra nothing ke long len tem nu den tong ten yang ye ga ngar ke fin wudu about so mucha power of God, mucha you can already predict before what can happen by a nothing independent. So the bomb code the neighbor law, you got fail to do so. You a liar. You are not a puppet. Okay? You are money maker. Womanizer. Look at the abroad. China kind very soon. But system established, but take a system kagambella look who's baga register. Candia. Me one denomination to look to you one. Bảo lo cái cái Sunday cái này đi chẳng cái này đi bảo thân mới quý cái bao nhiêu mặt rồi đun bao nhiêu cái one certificate. Amo wo thì chia liền với cái gì. Khu government ni chẳng dân bảo goro. Chứ lo có duy nhất mình wo mà khai một cái certificate. Khu cha goro bana ki busy cái ball cái roll thana led cái thana goro cái why we take a good time khu chứ kan roll goro. Yeah, we can but not a good time, peace of mind, not chango. Chana keep busy the ball muni and hindi you want to stop for no reason. So look could about limit but they'll take all the denomination back on night because of the adjuster DNA. So I'm gonna pass or a they'll take a dog, but they'll take a certificate. Which I come deep. With the theology school Gambela they by subject.
Benedia will call come go begin part of physiology degree become 2 years ke 4 years and about and then be material ba limit can have keep busy kwa society kwa destroy all the alcohol they can busy go ngom niken ko gorke cha de ben we confused hallelujah all goes a fire ta ko la lo dong chi yang ke tan all goes a fire kwa wang na ko bang ba biya game to lot la generation la widi na ngara quando ngak back before kan ni je the lat ke go kind gan dia lot kan ni je time ko baran hien bakan win na so ke quick no mo chi chodam thok go kind dong lu jok ke fa tu ka gwa anani dia ta kama lian dia so ani lo te lo mana je ke chang do dian en gan wa dia ten so lo te so no kunai Konelgan pin bar gwi ko me do diara ma do kome do dia logan war ne de bo logan war ne de logan war ao ne cha logan war la chol che tan ken chang barui bom nuara pan bine chu mon dinup che tan che wi che de luong ka woi bom nuara be ga kungal charo da gere che de chang na pai mi go ba bi chang lep ne la be pan yo charo da gere che de chang na pai mi ô chang bơ pai lap ne la be tiang ko ga kan urar wal ga kan kul chol nirol kan we danga wa area lon ta jarat kararan Chẳng ni al mi lurun cha de matin re lo ka galyo o pero mi chargen ponya kwe ton wal to bu dio kan ta diska forward we go ta samuel ga chu yang ko lang ke nyang dial chul ke william nyon ban ke william cho deng lus benson kwai la jor cho da ko be che jam ne wal ta me cha ko kware ari kwela o studio ku le to video Studio kirin jende kuwe kai sapir ka chwede de wono Yelge di bami sorbeli gamay ko Riam yale kudia chulo noir gajui Ganyo kirin jende kuwe kono sapir ka kai jip chwede de wono Yelge di bami sorbeli gamay ko Riam chulo noir gajui Studio chwedwal kiror ngom gajole Chwechong yagai Kayo kung depan Ko kwany wo jongok Wila wi kung kwara Uri cham na depat Ko mi jebi yaw Bae lama karko beke yaw mon Benti udang abarare chenda nili Koi dongan panjar ke gwit kena ler mayan dit kena yanyang mayom dong kena muncul ja oh beram charjan panya kwe tunwari wal to budio kan dagdes ke forward we go ke samuel ga juliang kolang ke yang run dial chul ke william non ban ke william cho dem lus benton kwan la jor chwada ko me che jam ni wal ente me ja ko kware aliet Wela o itudio kula so vida Studio kirin jende kwe kai sapir ka chwede de wono Nalge di bami sorbeli ti semui kuriam yale kuriat Kuku jam ge choy la jabab tar yali Wela kirin jende kwe kono sapir ka chwede begara turbora wono Nalge di bami sorbeli kamui kuriat Kuku jam ge choy
la chabab tarjali tujo chirwar ngom jole ke chong ya gai ke yukum de pet ko kwan go jongop milawi kum fara guli jam na ga pat por je biraw wai lamma kar ko be beraw mo Engwale la tongon wor dialtin panga kang super litu bom bom danga tiang ngajan kaga ka alla dial ka gat karga ka tawar ka jakar ka no farmo danga super litu bom bom oh biram jarjan kwanya kwe tonwar wal to budio kan da diske forward we go Samuel ga tudyang kolang nyang run bial sul ke William nyon ban ke William for them who's bent on quite la dot swada ko me jam mi wal ente me jango kware ali wela o itudio kule to wiga tudio kirim jelle bwe we ke sapir ka chwede de uno yelge de family sorbeli to bwe korean ya tu panga ke joy gornyo kirim jelle bwe we kono sapir ka chwede buno di family sorbieli kamui korendia tu panga ke joy tujo kedwal kiror ngom wejole ye chom ya gai yo kunde pat ko kwan wo nyongot milawi kun kwara wi jamna ga pat ko wi jabi yaw bai lamma kar ko bi yaw Yom dangan ulang mun kir kana duan mai ut kana na ser mun duan kir apana le weida doker apana kon dan ni la jor ge chode kana bidit bilyo o biram jarjan kwanya ko tumwar wal to budio kana diske forward we go Samuel ga tudyang kulang nyang run ya tut ke William nyon ban ke William chodeng lus ben kon kwan la jor goda ko be jajang ni wal teme ja go kware aliet wela o itujo kule to vide tujo pirin jende bwe we be sapir ka chwede de wono yelge de family sorbeli kamay korean ya luga kiwe joy gornyo grim jende bwe we kono sapir ka chwede begene kunno di family sorbeli kamui korean ya tuga kimi joy tujo kedwal keror ngom wejole ke chong ya dai ke yokum de pen ko kwan go jongop milawi kum kwara wi jamna ga pat ko ri jobi yaw bai lam makar